chese asem no aka de hye wasante mantem ya pa na se ubepie mu mantem pempre chese bibia si pe wiem nyina na ayekusua enya asem ketwa asemi ka ho bia menei adom kase tisi abonten ne ade hye bia wo mo enim kakra fa maami ho bonkomo no mo chese ade ba akopa wo mo de kai maami pa empempina no ne duku na wo himu na ne za duku ne de Ghana ha no nko a na damu sonko eno kwampo danchen so a wo hwe ekwan a no wo fa so di manim prema ye dia na ya ade a echese edamu sonko na ade hye ni bi nsema wo mo ade tuya ni bi ni se wa bone ho modene pa se u ka Ghana abakosem a efri yene apenso a Fourth Republic titru kra no ye betimi aka se amampenifo yire no mo no wodini asino omu bia na ono so ye obi a betimi aka se wo hwe no a utimi hu se ade aduku ayebo no ono na me de me hu se soronko a ema de ntoma ebo eti no odi kan ede ba ya me hu no ya efiri sa brembe si nne no eno na aye adasenso de me kai se Ghana qualify for World Cup ema no I think 1999 no me kai pa na omo no Accra Sports Stadium no ko ho na se de one ma no eye no wo mani so pa sa brain mu in fact wa bone ho modern na unse wi ase no se America krabi na ebedi na sente break krabi abenya no utumi di ya de a ochina bi uni ho a wo be ye de be kawa ebe boa pa ohim ye hwe we yeye ade hye bia omo ewo asante mantem he abomo nsema omo de to adom kase anim efa enkane omen oba pani mekira na kunadu agima Lawrence ho ene ne etene kana aseminti yebo wura mu ewo say newsroom no ewo asante mantem multimedia ekoi ene assistant news editor Malav Nishra FM ohimitawi akobonkomo ede afa maami ho sanse maami de se okenkan ho bekwasa ma chese ninchi efri asante mantem he ne se okwem krampo a ono an papa owo na ofirimu ewo menhia na ohimi wa ha mamne nim komo ba akumbi na sanse maami ebra na odi 31st women's movement no animu no ene deka osie na ha dodo na akoso wa ha yenhwe se bida so ha ohimi yamakwa ba dum news so wayoso mu yenhwe maami ene mikire enkane oman first lady ai no wafiri ni deka odi anim 31st women's movement no ebida so ho no krende sa suku yi eye suku a eya hyenso de ema anakunadu Ajman Rollins eye 31st December Women Daycare no more friends say early childhood and development centers kuma say hade yenim send bi o Asante Town Wadaruma komo eba bedi awere ho emu oya pa busu amumra Facebook isra 104.5 FM na yes no ya nei no ko ha no se school ya make Wadaruma ni ya ti wa han se wo hene ene ne yere omu nyina hweduru be ene me yahodo bi a ebre na se ma tie na no kure ma ye mobo na no akire no se ye de se school ya wotete ye no to nchen ya na movement no na wo mu so ewo mfididwuma hodo ebi ye Gary processing centers ani nso wo mu etintimi ye ewo mantam mahudu bi ewo me yahodo a na sa adwuma yi ma kwai mu ye adwuma enye sika de bo ma ta so ehwefie ani wo abusua enti we num ye adwuma na Kunadu Ajman Rollins ba ye no wodi be pie Asante mantem wo di sa adwuma so no na Asante mantem ha de ebi a we be ka se ninchi efri mantem mu eye kwabre puye propomu nti ena ebi a hono na ne kuru no engotumi pa jida ne na so obekuma se so ne gina ne na so ma remfi se na Kunadu Ajman Rollins yi ono ankasa ne papa na damfo no ne prempe Ajman prempe wodi nkai a kwasi bonifita ebo akire ma ne cross shields enti wo ye obi a wo ye de hye kronkron ko bia Asante kotoko hina wote so yi e beka se ne nua brofu mu dia beka se ne cousin no enu akire no ne papa JOT Ajman no what you say JOT Ajman na make na Kunadu Ajman Rollins ne papa na prempe a wodi nkai ni wofa no na afi wono ankasa beka se ne se was a wono so atwa mu no so ya Asante hema
aye na afia na kwadu okay enti maami we baabi obegina bia no na wo ka baabi a wo free ni nchi a no de no wo mfansie no ngoma mpo a wo twere obi mpo yi maso kire se meti se na wo ka ho asem ne ngoma mpo a wo twere mpo no wo ka ho asem mu e kan se saa baabi a wo free ene baabi a wo nam ada bia no obo ho dawuro enti mianhwe ebra wo chese wo hwe ni nchi free asantema mo na chese na asante so mfani agro wa mfa na asante se ba ni agro fi se wo hwe ebra etwa to okra oba asantema mu ha bra nana kwadu asante hema na ye ne doti ye obaye na wo tweda no obaye doti ye no so baye ende nsato nsayem achia krobia asante kotko hene ye no mpo no ye na wa wo tweda no ye na wa tu ebam no ewa ye no ase a chense nuafo mienu na wo no mahia wo mudi nkomo enti da bia asem bi besi manhia fikasi mu no na wo mfa ni agro me kai se me be ensem twiro ni na ncheye sabre no otumfo opoku agiman otoso mienu a wanya opoku ware wanya ne baabi ko na yie ne dot yie nim ho no na se misuro kwa se me ne maame ne bekasa me ko bisa na asem no so oye de hye ansana omampani ayire ebeto no enti asem bia fa manhia fikasi mu ho no omfa ni agro isanse na de hye sem no omfa ni agro enu akire no bibia fa manhia ho asante mu bibia besi bia no na oba ha ontuane no okofa jare ho na chi a duru ho na so mafa de ne che kokon no na wo mo hye no a na wo mo wo uniform ankasa wo ma anasa ade ne chi jare ho na wo ya ade ntuma wo mo de pamta ade t-shirts na fe che kokon no kuro bia wa asante mam ha no na onya 31st December women movement was what no do we do let's offer chese eye die esie na so pa de ato yani Ukraine asantema yi bia omo makari nyina bitumi aka bi aka say even state burial mpa anasa yemfa ne say yi no abans wo gye aya ni nyina na besa betwa abewie o men chefi se ma o refi se nempo owu ye no ebere abusua ne tena ase a wo mo adi ni wuo no ma ne bo tu dade edi nkan no ohineba Akwasi abayi a oye otu asenwe ne sia najo awia ananyumre enti manhia fikasiye mu asema ye kai a chansa yi obi a ne bewu a obenya otumfu akomfre hene na obedi ka aka owuo no ho asa wono mpo ne di emma no anim ko omampani mama atenaye ekobo na mane yesa asema asie ni ofa ohimitawi ameda sipi ene obra nwumre wanya edi ama dom kase enti no ye bo na akopie mu se newsroom no assistant news editor ma love ni FM wahimitawi na nei asem kakra efa na nakunadu Rollins ho ena nei watimi edi atudwa edi amaye no pani se kwantenti bia no ya na ebewie ewo boa no ene enwumre ensem kakra mesa so no hanam de nyina ebesi dia mejeso eye amansa nyina chia me kwadwoben emirikobiri otimi ka jola to over to you on kan sa nyina chia me kwadwoben emirikobiri otimi ka jola to over to you on kan sa nyina obiri yaboa na esi ya no na ne fentem fremene na ade mununkum one kula di production team anymore Facebook live here Robert okowa ka ho bi oku ka ho diama blood pressure any cholesterol eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emam pomodin wani ehunade yie sugar level kofom utumi ehome yie amozu garlic bitters tumi mawo dan na ho obi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43 Aye nako nak we dey so nak ya she wonte nyamia dum herbal clinic e trinity kana na doctor na obehwe wo yale a gise wahu moja kuo na na no krepa menia na mehwe ade a mi hu ni yie mekuba bi a ebi so glaucoma ebi so pressure na be meni so ya ma afidie na mi hu na de kura ye ni emergency exit yam kuma nyina no krepa na say screen in the cromfo ye ma bi say ye nyene aye hu ni na de timi ya tuatua mu bibisi kwa akom ni nchiremu enyasem gitwa doctor say fa ni hu apa alternate hepatitis B and C mechire brebum yade wusisi ukotodwe oto asintini diabetes ayensi chire yade pressure mechire moja broso enem yede bia doctor tenete so mema sem entimi nkoyi empo so bema no ewukra oba doctor say fa garlic ba ko pe ebra na obema ye bema asanso atde wo mpe wo be mesa opese
kɛseɛ kɛseɛ tenten ana ɛne me nua kyerɛ me baabi a doctor so ɛyɛ wo Kumase Achias Antua Road ahemfie ne soro hɔ a Darul Salam Islamic School ne nkyɛn frɛ doctor tetefo so 0598 311 na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomatie esro ene kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukuku eye kasa Sasa mono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no fode ye obrajumedie so ye beka so de da ama obrajumedie ye di braw adwo da ko se fiada 1 p.m. to 3 p.m. e wo Adum TV ene Inshira FM so Bema wo Jonso ne mu pai ebi kam eyawo ene moja edi akira ana wote mpampan e wo Jonso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa ene amuzupi oba obam no wote mpampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam Bema wo Jonso ne mu pai ebi kam eyawo ene moja edi akira ana wote mpampan e wo Jonso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa ene amuzupi oba obam no wote mpampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ene amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam The luckiest, oh yes, luck is everywhere, for everyone. The luckiest, money is life, money the key. No matter the weather, me and you are the need. Papa is sick, come see the money. When you get running so free, so cool, abafie. My yejima, yeah, we hear the luck. The luckiest, luck is everywhere. The luckiest. Dial star 712 hash and stand the chance. The luckiest. Buy ticket for yourself and your loved ones. The luckiest. Bankers, friends. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Yeah, we hear the luck. The luckiest. Luck is everywhere. The luckiest. Nurses, drivers. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. You could be the luckiest. We the kafra. Na so ya de dem man we. We nya proko. Oh, enene nansa ena me call. Ya so still na. Me three da so pa ni. Proko nkra eni. Mama hwe, baby, e fake. Person yan ko drugstore. Me patcho ye to proko. Baby. Anyway. Oji, no we na ko kan o si wode ntuma go kura sa go so edefo. Aya na mentia say sa manfo ba say won proko da. We fake e de ma won. Ente sanso a we foforo kire wo mo say eye adwuma te se ne proko de ye adwuma na nanso baby edu etumi bo ama ho to won tam de eno ani proko da koja kefo na ye senya koja proko da enya de ye beje okay nti we no original proko baba ye do ase na minim system no so we adopt your film mo education no e so many people ene se nkoma na ye dina we ya wo parliament won se e ka usida na usika nanka why so dey papa kwa dey we kra obi akra ka so ha wodai onko na ba kire ho akire esubia nanka safety measures Mira, list ni o sa wo kwa. Eje wade, agisa mankasa me kwaye shopping. No mam list ten. Je wona odi edi kan. Simple scented shower gel. Na no so free he. De bia enu ani si wa wodi dwale. Oh, de wodi dwale ahwehwehwam no. Enu a. Wow, me di dwale a me Philippa. Simple scented shower gel de. Eyema honamdua bia. Se wo ye kokko ana tuntum. Abofra, obia betumi ayusi bi. Na ne nka ne so de. Ehwam pa. Ekuta river
fertilizing property. Esan kwa ye dermatologically tested. Hey, me run a brofo akese. Oh, mama nkebi na me fi brofie edu. Asɛn nyinaa ne sɛ yahwehwɛm ehu sɛ ɛyɛ mahunam ani sansan bia. Esan kwa ye made in Italy. Obenye bia to e wo supermarket bia mu. Yahwɛ ho simple scented shower gel. FDA inso agye to. Sɛ wo pɛ ne dodo a, frɛyɛn wɔ 0545886006. Simple scented shower gel. Agye bia. Saswabo. Sasso, every mosquito study run away. Tonton preko, sasso, mi se come tonton preko. Come tonton preko, sasso. Kum tonton preko. Nani sham ne die demo strong kom. This advert is FDA approved. Wo how ne sen wa mane ne sen ade ne ukode na ade na agyawa ama wodi nsuo efo sumye anadwebia yi eno nti na Friends of God Prayer Center CAC number 3 a ewo edwoso kwaso a odi for ba Alice Jemfo a ye bone mrane afia Yesu eton safro se bra ne mom emom paye ensum awurade so na awurade otie mpaye no obetie ena ye hyiam som ene didi so ebranda we ne branda bia ye counseling anopa no ndu kopem awia no mensa nkoda ye akonche ne mpaibo ye hyasa anopa no ndu kopem awia no mienu ya woda so ye counseling anopa no ndu ekopem awia no mensa efieda empaibo ene akonche ekoso anopa no ndu ekopem awia no mienu kwasida so ye be ya asori ye hyasa anopa no nkron du mienu premoto na ya asori so ye chia kwan ewo adwoso kwaso na betimi afre odi for ba Alice Jemfo e bone mrane afia Yesu ewo 0591465212 ana 0556838969 kai say people from my team in chemu do say e fata de nti enema nyina wo ho na de nti enema nyina ba Yesu a ode mabebre e ba enemu e fa wo ne esuma wo hyem wo ba urade nkyem bone mpaye a obepie so na obepie enemu your former trust na jamonte sima mienu bi mfrim etiefo Christiana wuni ne movie star na mame da gombe dro no na mpese me di ho adanse e kirem eye ni nko no the hear that ointment oh me die me mofra ho ya hia eno na me desra wo na mo ho adwo se form me koset so ba na me bra eno na me desra enye no nko a o me ka kirem se wonya malaria wo se wo to the hear that mixture eno so ye ni nsuo edru na mema no so a sisi yade amama ye kojo to no mo die ene the hear that macho capsules hey eno die basta kele mame da gomba nro ne die me kan mejade kokoni ayem tim ne hawa koto de hia da bitters de hia da capsules die sa ojo so na wote yaw ana wawura to krobani mu a ene atumrika kwa drugstore oyiwa ene da ho no mame da gomba obia yusu bi kumase Freddy Mens ene president we kwa e wo ke colonel Heba Ashton afei Simon Co have made pharmacy obo so smart Heba na hwe mame da gomba e wo nkoko arenade ana 0242 046-783 Ubetim so afeze 242-712-113 se eba abasobode a eno ni ayiko fa ayiko ma wayiko Debbie kano say fa ayiko natural mineral water emma wayiko enti ayiko biara obemano fa ayiko natural mineral water eka ma ayiko nsio enya wabuju nsio abre bia ayiko biara obemano fa ayiko natural mineral water eka FDA aje dwade nkrato yi ato Brokojo, when you be, well, shall fear honey office wallpapers, blunt curtains, material curtains, sofa covers, neck comforters, what stress about door earring. Oh, bedas. Bro, me na my wife who go make it as I know. Hey, sir. I see if you have curtains I that. Intimacy sana. Oh.
281080. Accra 0248 315 258. Nurse ni chinchin wo ye baby kura fa de manye dem fa odopo she adwaye. Amuzu garlic bitters ma moja di afusani ye blood pressure any cholesterol kofo eyi sciatica yaw eyema stroke ayarefo emma pomuden wani ehunade ye sugar level kofo utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma woda na ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. The new chef in town, the new STC Ultra-Modern Bus Terminal in Kumasi. The new STC GH Express Terminal here Kahwasini. A Sosne Transport Terminal be a Wagana. Nanyamesi and Kanokre. A hoye nice and neat. Buses a load to a new STC and GH Express Terminal. Nina ye brand new. Now drivers now they see Bukrani. The new STC GH Express Bus Terminal ye. A was of labor runabout. A total filling station nechi hwa. Our modern waiting area, advanced ticketing system, event center, shopping mall, barbering salon, restaurant, and many more. So open auto ticket and now be Fufrobia. Friends 055. What you say? 244. Over your day, and I because when you sexy don. Abranti ye hukun papa no papa yi se papa no ada bronsan so enti mpempi no abronsan so de na manfo mfa eye bagra proof enye ho safety wada roma komo e babedie awere ho emu oya pa butua momra Facebook inshira 104.5 FM Facebook inshira 104.5 FM na de asie no eya anoden wada roma ne yati wa han se ohene ene ne yere omu nyina hyedwuru be wada roma asem a yete na ye no kure papa ye no kure wada roma esi wo ehefa na no kwasi ada nyame ye adom ensuto pa ebe 11:30 robert ana call ba na call no emfi simamuni bia ho se odum je adwumakuo ya ba mu abako ide fireman ene tre mini atreto eno e kan bibi okay the adentina eye simamuni enyo no ne fe na fireman na ekofe emprepi esisa madam for ni kedi adam for the fireman the emergency number no on fine nyasem wa ko fe na damfo no na tarentem tia ko fe na damfo na se wa frenchia me nshia na anze se BBS eja enche ibi kwa na fire ye fidie na nshia efe na ko fe kedi ansa na kedi akofe kwa amegana ansa na kwa amegana akofe emergency line it is emergency line wa wo save ana ebre no so ya na ofre ya saka embre ne ya save video ti fireman ne frɛ yɛ no ya na so ɔno amu nso ana anadwo ise no tipom ho ye new doma amango group afi akwa specifically ana senitie mini ayi kudu ona nienya na ai na eja agifie na bose idankura be mienu miensa enai enum ni de ni ja dani nem ya ebasi aye busa se aso okra ewom no mo se enye okra ba ko de ya akra ye ya ye wom de ye tie pie ti omo bed ho ni e fa e shi bebre ni de owura ameya anasa ameya ene ne ho kani ndete ho ondo mun timi pie papa ye gugu kakra ekoto bedroom na oniro ti gusu gugu ana mukasi mum ye ko hunze amu da ho ya nya doctor for de na so ye said da sani da ho na aise ye wosi ya totono ye de moko ne de neni mo other things
bartender no so check akana ye bi pikare na wo o dwane no okofa ajaare ho wa yentimi wu se okofa ajaare ho anasa ade no chi ni jaare ho ana o ya ade ni nyina no nhwehwemu ene betre ndi papa motia no kre na no kosiada ija etoye no efa oba eni okum apa ni dinde na strebo ampo for the second oyo hene yeso estafi ewo wanchio baby na oba nenchie ne be 65 years ana oba no nso na me grace ya bafoa ozi yesi nchie no di be 48 ije no kra ije eguna keke ashe asi akra yi me ba cho asenwe ne si anajo awia ana nwumre esi anajo 30 pm there na dia san anadujaro bosu mu mienu ni weni de tosu mienu enipa 9 na ahyi o sunyane anaduja iti kamia ese o my address bidito instances I see na biggest fire outbreaks I see majority of them I see anajo kantamanto anajo edum enimre tunyane he yanyam yenu e ka bibi a kire anabija ehu before e go akoda no de ne ye danso a de ne ye minua na esi ya no na ne ma ana na busua wo hefa fiso obi oyo hene wo hwe se de dan no o madi market a ba bia hoho ba wo motena na saso na kitchen utim se oyo obi a ode ne ho kakra eti sabe na ne ma wa wo som no ne ma nkasa no no mo so wen ema enyi ni nchen okay yo bi da de woni ma ma na yesi amu ba holidays se ni kifi wenchi ndi ya gidi se na ebi tu se bia mo nkwara no ekọ amu be ko school enyom no papa na ti emo omta ko wenchi a enu ndi nyame afafie mo omo de omo nya omo ti adi ndi oma na emo mo ni ni wadama ni abai yen kan kekento ho setra ye jan ho se wo hwe nan se de esisi ye dan a ye ni emergency exit ye mpoma nyina so yasanso and beglar proof say ye sura kromfo eniema bi sei ye nyene aye hunni ne ye de nade timitimi ye tuatua mu a bibisi kura ye ntimi mie tokua no kura nwura mu mpie adesua ben na wo de be fam kakra afa kwan afa so sisi adan no ho me ka say you get the nail right on the head a problem huge problem here kakra bi Ghana won yeah security conscious than being safety conscious. Confu refia o mi be da ofiji go o TV another o decoder ono kwa kakra na ehia wo no ana ope e mani wi a okọ but the jan kan jo se kedi so to ke hu na me she o ba shi no ba shi na shi kedi aka ibogla proof na ebobodo ni na aye fence wall na ye si ni na aye electric fence e bi ku so ape bulldog ape watchman asa aka ho na what si dine fefe cap no ho fefe eso cap yi mu troka what si dine we no nanka at least what pe mo detector dia bobabi sprinkler bi bobabi eke proof bi bobabi BBC ya what ti do kuma se bi ezo let's ni ne mai ai okofa o mo ko share adwaye omo nye bari amfa it mesre e bi e brass say ye go back to the drawing board na kitchen ya ye dey ba ye fie nim no porch a ebo ye fie nim no a ye no aduane ansa ne ewura dem no na bogla proof nsi e bobo ho no yan sisa ya adwen the bogla proof no go bet me a create space baby e be get trembe to say anyway e BBC na ma hu dey see e Ghana dey wa woni
because me say menya architect there, but me unu sanka ye bie ntisepono ana nka oya no nka waka atumu a we de ade na sisi dan no mu uwura mu enye ye uti nkom je say ana o masa akọ to China doors eja kan no ana loko wo yo ho hwe nso enye ye yes mu de na ye bre no na ye dua na ye pono okra ye da ye de dadoa ba ko pese na to akire enso na kromfo nwia ye dadoa BBC ya na o na wabom na o si enso ni the opposite no kitu bi ho ya rocky we ye kiss bebre enti attention tia afi no diki we be wuram odiki we wuram no test pacho eja won kan jo so hu pinju o twen o timesre safety measures no fire force lecture aya yenti o ni yenya ese o man fancy ama ye from enko na omunika na eto bobo omu enye janko ani edum no enti atre enyimre mi ye pacho me share fire na chere mi o timesre ye we nyina no ye hwe se o yes na e wo dem ho no socket no nane ya sesa no o fridge no o beda wadum no o pie wadum no air condition enye adwuma o fine e boy na agina e force ni nyina ye ja but ye kaja na adwuma ko si da ya adwuma ko si chako bidi ene ye nananum die ya na ye de mochi ana yi me pa cho bidi ye kasa so ye ja ai ye tija ho bibia nam ye hu pie electricity from pia ye ja de ne kwa de ya ba say adwuma no kwa gas na ni tua pass gas ili o de boato to no yi ne na ukokan wasi o wade ntoma gokura sa aguso o tene ko shia kwa me na bebele mi no di enye sa de money na ni mo message ye ma ya adwin ko ye safety ni to hu ye bi say ye ni ja na ti de bia e jan so nsesem sa wo fra dom o twinchira on fa ho o be hia hyewa ngata wu papa okay baba ye do wase na minim system no say on boy adopt free mo education mu no e den so mani pa bi ene se nkomo an ye di na wie ya wo ye parliament ho ne se enka usida na wo sika na nka wan se de mayanka fo mo gas ne pool no na wa ya nyina kodan no mutua bill papa kwaya de we kura obi akura be ka so high wodai nko na ba kire ho akire no esu bia na nka safety measures na se de bia fa service ye ka se ye motokro gabi na ke mfa gas ni fi akire ho yes ese no ba ko vie bebre na gas e cabinet ni wa eno ko na cabinet mo de mo ai e bizuko na liki no de boato ai me wa si ukitu abi ni umu a obe chenji ni nanka ye ko ye ni mu ano no okay entimetre okay ye no aduane a gas ye ye aduane a ye nwese ya no aduane na wi atwe enye se ye aduane ye so de ho ko tele novela senka waya aduma bre ni wa bi o ti o mi ti kwa kaka o ma mi ko ti news no akotena ka no aka na ato so no asofan o ba ti say bon fie ho fine be de dawo fine be de dawo when you get the ball from there e wi si epie na entem pre no so ka dum no okay atrenche ministry emergency numbers no mestre munis kumase fire stations ni doso am po bia number mbo okay so the atrenche ministry ya ni afre 192 ni manamane de eche we dem semo a ni die mu a okay ADO1 Kwame Adumako yedo ase anwumre nso me da papa oh ene adwuma na ye ni adansefo ni bi edi nkomo se de omusi hunu ade ni nyina enie to bo ase opere nundu ekobodu bako na jano start ye na sister no wa ha no second first tenant no ni dabre ni ntono na ete se bibi hye no sorry se obehwa ade kro ntu pie na kawe esi ha ntu so gina ha ya on sade na lefrete wo ka no ho no hu se jada ho nana no hall ho ntu you no start so tintin me oboda workers ni biso na brava ko so no mo sorry e be yo mbe ya fi jan jinse mu kura to mo ya ho hwe anyi na jano plastic precope na se jano eye ehye nana na yere no tina ba ne na etiem monye momuayo na chiri de krana yanti hwi bio nti wo susu se de na de ba ele mi susu be e bia na BBC so na se electrical fault na aba because se de na mo se aden se de na isi met no se ne be
electrical fault nana de minim se ofiri wanchi nti wie anopa na nti se nere no so ofiri wanchi to de nana na yina ye frɛ no ha nana ne nere ahye fire for ba police for ba fire for ba ha nti anopa yi na fire for de omo we bag no ebe fa amu no de call much esi no na dwobe no ndu e kobodu baako na gya no start ye abadwafo abirahu sema wasemu pa ne se ohene no wane na yere ni nyina ati wanchi ombe tena fie mu 6 months pepepe ni omonte ho omoti wanchi bu ebra na wabosese bi wo sunwan ombe tena mu a enie obewu eti kura ne ma ne maaye no se na nka ne ma no betena ho bi a nkasa be nkana se ahye 6 months me ye mu no betena ho obetena ho me ya hwede asi asem no awere ho pa abiyafo mo trase na ja monte sima mienu bi mfirim na yema papa no a odna semo ba no sumra metena se we de sima mienu ebro so pe mema red card me de ne se ene ya ne yedi nkomo wo parliament wo ana me ka se me sisi amabo ne nkan ne de me 2 bedroom down 2 bedroom top 2 bedroom top nti ura mu a higher 2 bedroom flat 2 bedroom sa na me maya mienu ato aso nti se de bi kan sa abrosan ato aso miensa na ato aso 2 ana me ka kire me contractor ne se me de edan bia me am de cylinder na be si akiri na ma pay service providers esa on ba be fa ko fele de aba me mfa nsa nkoka wo de use no order ho esa se fele ne mana se 400 cedis a ma be je me 400 wo ho o mpenso am be count that period emema shimi fi me dwena me dwena no minim de wo be dwene wo so wo ye fiura minim de wo be ye de na me de sa na me ye no ana obi kura sa ma dwene se ene ade na me nye no mayanka fo de ni bi tank kese na hye fom ho na gas ni gum ni awaya ko bia dem nipa no ba ho na so osubia o ketra no chinam no e ho ntimi nya sa de no ho na de ketra no bi abonte won na da bi e ho nya shop ketra bia no abem ebo bia ba allow sa ketra ban ene ofie no go bia han o na omo be han ho tie me target people ho ewiase hwa watade a wo hye ho namfo na ohia we be say we target audience said o si fa ho no e ho namfo na ohia ana odiri mu big nso a ultimate achieve big na makwa akosi fi amanse oba be no no adokono ho akoton ene me papa tawo abonte ama wo na nso me de han o support me obi wa ni mu abawi be han me fie na wo de ebo na ato cylinder no so na me say adwa me kwakon be ka say enti wuti kiashin bitu no na wonde wotu na me ne ukase ya mafa ma ya ba yake me ne ukase kwasi boafo ebo da ne cylinder so oh ja nya no kwe yes yake o we bi ofi azeli yake o wasima yake kwasi masasi so adwene oh tie sa ai fireman ne ka no woti ase okay kan sam atimi adi ejafa ejasehye na eba so hu kwasi ba me kasa bra hu ehemani me abia di hwe abre hosem se na oka eye nurse ni die no abre hosem nurse ni chinchin an we ba bi kura mfa de manye dem fa odobo hye adwae hwe ade edasui eno na de nkomo ya bai abusu abra Facebook in 104.5 papa na da wode se 77 mpunam no sisese mpunam a we se wa ba fie wa ba fie na se nye we abubu agu na se da ho na wa ba ka bia hwe so papa ko akoto na ma beto dem ha esure nipa nam ana hia papa se mpunam no therefore hwe kane ye fia hodo a yetiti mu no na ventilation no aya yede asisi emu no na kantan on sa kantan net mi no tudi gia growth we de tu na account sem noko sa wode na kura wo no kronfo de de bro sa enti e farese da bi eno atwam e se nkoto eye pipe governance pipe mum ni emfanya de emisisi sa wi abari our own self wanye ne sanso akrofo be wi awo bra we say my light off for nkrofo yi ede na mempomachi ewia yen omo de aman ni what you say ai dua bi obeye dey
and I say when you heard sexy don abranti ye hukum papa no papa yi se papa no adabronsa so enti mpempi no abronsa so de na manfo mfa eye bagla proof enye ho but them so to atwede no nanti adwere se akoso ho abagla proof ni empoma no mu no ho do do si dem ho ati ne obi o sabronsa bia de esa bagla proof esa akoso ho o de akrofoti me ayo obi anim senke so de kronfo de bagla proof hu ya ho no mo ati wo ye good plan wo ye ne sa no so do akrofo ye de ekowura mu ye de ekowia the properties ekoni ye de ka ho we na na di jira man basa una fa sa gu ase mame fa gu so se aha aja me mo akwa ba o what say ya me adon papa yo wada roma space ya wa she e life na pa chere bi enye life enye life se me die bi pa chere edro wom a de hwekwam nti wani mienu nyina na eyare na ba ko na yare ba ko pe right one pe nti edro na ye den na ma no space in them edro nim edro wom se me manini ya me ana mo de ma wo but enye no na de na ene na boa ma de nante mitimi kura de na okay na udi ni say Efrem Asante Augustine Asante ya kasa de waje na kasa gu ade no so ma mi tiram kasa fansa gu susie no okay aha wada roma empanisi de gu ani wo na onam me pa chewe de nya bone ba ta bone so mine boy ba ko na mini nyina na tifie oye baba na on the first 7th January 2024 na me ko yi miti o boy no wono oye baba me ko yi miti na me bebe fina no ka se okako fa ebosia na on the payment no ibu ye kwane so on ma okofodia Eastern region so baby anu okono ene baby ayete no distance wo mnenwa na nka esa de nyina nko ti baby eduru ye na akofa we no ni nyina esi fra bo ye ma ejina ebo no ho oyi utini wie oyi mitini wie na akoboa no me ni nyina na ebe fie bi ko baby a efie no ne market no baby okọ sabo no emunwa me fan sa say ni steps na so no tino mi kan yeduru ono man na osawie na naka maide ma bafie si yeduru ona bontoni nya sie pe na ya ba sa enema na free sack botomu na dia aguwe ne na hu se moto bia we park ono okay meba you space to table no so me hade ohume okay yankasa fatwo what fatwo yankasa so before boy no moto run ba ono ma obebu say senti wana emo musa ebo no na boy ne kaso foreman na oye kwan no ene ma ne kwan ntu abona ma enti bibia ni o ma ne mfle na wako yu trawi uko sanwane de kwan minu mu ni nyina ne mini boy na tifie okay ena me sa baabi a wo be fa de ne baabi a memete yete no emunwa okay nti woni nyina bom ko okay tino aden kro anse sampo angu abobo ya ne mu nukla ti boy ne ba no ma moto nya bra inside onom na boy ne so be park moto so omo kasa na so we so nya kronfo ntino jona ne boy ne nkasa na de obe frɛ na ase de onim na so afɛ na kasa so man ko man ti de mu ekɔ na me hwɛ bridge na o ma ye ohonom no ti mu anse nti moto be miensa obi ati tutu no mo bae ba na mnim boy ba ako ntino mu se ombu save some questions no mini se nye gidigidi asem bia ntino na mche boy na meni ni nyina ati oye baba no se ntu nya nto asema omo no omo nye iko pepe nkwa na omo ka to omo ka sa na so nte me nte hwe asema o kan si hefa Eastern region Kofodua kunu no emu beto mu anase bra ba bomi anase hefa zongo Kofodua zongo o de kwa adweso okay so ye omo kasa na me wan so ma hyase ebo boys no ti me wan ze ntino rasta na me nim no fatiu no ena boy ba akodi okuta moto no omu gina femi su okwan no ho pe na boy ne ka se boy no ojon so ye den e kana am se dey asem ti mi dane mani se hu se rasta no eba okutadua na se rasta ye nya akromfu nipa ne ka se oni mi efitani ari anam te boy no ye akromfu ntinya nto bo ase to de edua ne bo me
bom na medam na hu se obi nso de ade abom ase medam obi na hu se pan ma hu hwe biem pan no ye dua na de bo wani ma hu ade kodi o de bo me hu ansa bom na nti se ye de ade bo wani atija wani ne tija enya bom na nya ye se pe na ma hu hwe biem ti me butu ono ma na hu se afre bro na ombobo yes na ekoso so fie bi onom ne container headers afo na mede me nsa we na akata me nsa na mekotra container ni mfimfini so nkoto na mu se asmoge bi abeso mu obu sama se me hu asama me kanche nti de mu ansa o ka se ye pla boy no nom de mekoto senso gugu me so a nom de me tu moto so mani ba me so be 30 minutes na am da hospital be no nko da no me free hospital na e ko police case no na m free boy no sentin sense na m dey ba me nim nipa kro ye dey o dey an bomb because so na me say obey me na boy na jitu so nim nipa kro ye dey o dey ball me boy na o yitin na jitu boy dey rasta na o si onim no kan ball me no okay no o sintu onim boy no tin kasa no m chese okay we ndi enye police case ni we asem tin ye mo ase na ye be hwa mani na be dey we continue omo transfer sent me fan ko kwalebu na na ka say okay kwalebu no ntimi ntina ono so omo ye family ji so fu e be ji na e call rasta no say e say here ska cry the be dey what the chance no ka say okay ntimi ma eska bi a say sin bi ko akofa na ma oton emponchi ni nwa ntino ni na ntwenti na say ye ni kanko ba bibia ni na ye mfre no na je se o ma je atum se ye wo mo nsa so ne na ma wo ni na ye sa nti o me support ma wa kon ani ade pepepe okay sabe ni pa na ono ne de ade ne bo no we ma hu no o mu nyini myself o mu nyini mai so nam so ni asame ma na sem se o ma ton bona mom na m ka se be no echikura no still now rasta me ne kasa o yi na ni oba be 3 times ne me na be kasa sentino we enye police case ni we bia be ye ni we bia ntino ekwan ya me survive ni mani no na esi a o mo hwehwe afa me nya free ko food am nya ba hospital kuma si ha no eno ano no me free rasta o me ba me wa sei me sei eno ano no me ntini nka biem boy ni so plan me nso no afre rasta no mo nka ho hwe biem the last time me free no kan say wallahi onim nipa krokra o plan me so asem no nda wo ho o chinchin o free ni klom ni aboson fontino de me pe bia no me fa enye okay abante na odi na chi na we koto wo no so de na ya fa ho ono de mwa bia hospital ashasra mnya ko hospital o ko food ono nana nso ba be no ana minya ba ya say hospital denyo ono so amfa ho hwe kwa wo ko ye no me pese emu da ho na ni mu da ho no bia hunu kwa ye be fa so a asem ni betima dom suko eye ono na oyi utiwie no ka se yenko jame anase wo na afekubo nti udi na chi unse ba bia mete no mini nyina nete yima sem na no mame eye ono na oyi uwie no se akwasi mienko jame anase wo na wo afekubo nti wo kan se mame ne wonko na minsi kwan so ona ka se mienko ja no na nka se okay ba bia wo kofa ni wie ni de ment me wie na an ma eden mato asuko fi ti on kansa ono ankasa na wo sere wo se kugya no no de ato de no no ya fa ho onye hwe fa ho mi ye frɛ no kra bi ono so wonim se ahoma ye sane fra ahoma no wo mo bebo wo so mbe ha wo no nipa na odi na chi ne kofa asase wo nyina ba so ono ankasa mi nkugya no a nka wo yuti nka kofi ebi a ono na nka bebo no enti se wo bibika a wo ne betwe manso aka ono na ese edika na twe manso ba waja ono na to nchen ana se mo mbebo wo no na wo pese ono mo twe manso ne ebo awo enya wa gender nyina ni good enti ade nti na nipa no nam ne so asase na to wo no wo yi na si nchen esuo na usuro no ana se ede ntia minyi ni si nchen asem ni nyina ekoba nyina ni nyina na na ekoba but aso na ho de ni sika asem no na enye we nti no meme chance nti no isi ane ne rasta ni nyina no ye ni nyina mo na ese boa ye boa ya ho ko ni se mu ni nyina ye ni nyina obi anu owu ska o be nti no se meme nya kakra na we su nya kakra ni nyina but asem ni se na se o mi ni nyina no we na no so ni ska
asɛm na mfa no ho ba me na me ankasa na hu sɛ ɛsɛ me ankasa me tumi ho anamo na afiri me mo bia pressure because o frɛ na enso obɛka kyerɛ no wankasa bɛ fed up tine sɛ mbo ba ma dwen hu sɛ no o frɛ mo mi na obi na ɔkanya asɛm ne kyerɛ baba no ne we no o mi ni nyina sɛ ba wo ba ha no obataye pa ye den me mbuta ni nyina ye kwan a mefa so a mani ba ko we no ebe sa ba dem etu ba sikasre anasa oba sɛ yempushi na nkɔfo ne hwɛ na sisi ani mi enu nyina because ni hiamoa na omo ankasa nso no nipa amanfo fira bonte bebo akra eso mo nso bu ebu amebi okay kwasara me ne rasta nkasa na fe yemusa ne se nipa na ode ade ne bɔ no hwan ne soma wo mo na asan ne bawie ye no so no abante ne wo hefa eti we ye medical form ye kwache wo mo chindi akɔ no ma yensan woni hwan ne kɔ ho CID ne ba ko ene boy na number no so de ma police for na police for ntimi antrack yankɔche one feel last minute CID kan sentimem na ese me kɔ hwɛ boys no mu plan no na ma from so mu machi wo mo nti asema si 2024 bepim na wo ntimi nchi obia okay ana akɔ hospital wo mso wani no kai sen men confirm chi dem ko mo kan senti na enye ba doctor ni ba kwa me ne kan no kan senti no obetimi aboa me oboa wo sen go wani asai no say eyamrofo bi free kana ba we kwalebu so enu no so megim ska okay mama hwa de bia kwasare de ato so medical report Asante guest in 29 years the above named patient presented to Comfort Teaching Hospital CAF eye clinic on 12 February 2024 with sudden onset of blurred vision associated with pain of 2 weeks duration. He was allegedly assaulted whilst trying to separate a fight. He initially reported to a peripheral hospital where some surgery was done, and he was subsequently referred to Comfort for further management. He had no known history of any ocular or systemic disease prior to the incident. On examination, visual acuity at presentation and motions OD 6/9 OS. There was swelling of right eyelids. What do you know here? Okay. And then I say the left eye had a paracentral corneal scar not involving the visual axis. The rest of anterior segment and the posterior segment findings of left eye were normal. Is one come there? Okay. Intraocular pressure was 6 mmHg OD 18 mmHg OS. B scan right eye 3 days after presentation showed vitreous opacities and flat retina with subsequent visit. Right globe was noticed to be disorganized and soft. Hey. Okay. So I have here na medical terms no also. Yen nyina na meti ase. O ka mara ba be say wani we ne ho ne ye. Afi eye peche. Na chinsuo sa. Ana kuru nso aba so. Etwa bi nso abeto so. Enema bebre no keka. The kura kom ka so wani no ebeye yie. Ana enye yie because when ye report to just faculty scan fa koyi wani no. O kire o state a wani ni wom. Se wani bonkum ni de etiapo. Na mom nifa ne de enye. Me ba Comfort no. First when accident in yes na baby am call Western region no. Di kan ya message. Ni nyina wo krata no waka. But doctor so. Doctor ni kan sentiment bra say no. Na omo be kan sentiment ni we ni de ehunu ade biem. Ba me complain che doctor ni ba ko hu na me kan no so okay. I say almost sesa me lens na ni me we ntino. O mo de artificial na be show no emfa hu na de.
Into a kind of in a mobile team, the Abba Sentinel, or be consulted the doctors full floor. We call it. Anyway, no, ye, normally I didn't show I toy any. A bemo and even I fair. Was that when I say a bemo and we not done? Was a way I done? Or kind of curtains when I am into a draw, into a draw when you will make Kakushim. Now, yes, I be when. No mum, open so you know when you fair, minimum my way and 2 person when you know. Sir, oh, Ferrer, dear, so penny, you know, your own dear Dibian and Coran from Crenny. That's what say a morning pre and yashi nandinum. It's your number because of Cobo Hokan. Okay, so I did not turn China. They are not passing yet, Rasta and the opera when you know. Open compensation. And the media may come up on the may fancy my about 12 because of my some condition. Okay, but me now say. And no moon tsunami and some plan. Me and I say, oh, my show concern. Yeah, it's a haunting out the number. Yes, sir. No clear. Okay, the Audika kind of day. You wait, Jiska Krama was can you look like a toy? Okay. Mim Casamu Abamu. A idea woho. Yet the toy in the show and need to tune that's what is so cranny. But I won't find who for life. So, who me? For you are Huncha. And it's so person for BC and country or more. Be a car, my bono, Monfan compensate me, and I'm fan shoe shine, and I'm fan cotonkubi, and I'm in fan say. So what I say. When you say, no, pay mammy, I can't just when it's on to me, you're more money. What was so baby pen was when you back on to Pell. So when he is when you're Yari. No, when you be that. Oh, can of cry. I guess that's what for 10 now, Massa. You're far grown to many abri pa. Huh? Now, Nimi Dada. And to break you virgin crunchy. No, there be Obama no me fans or none of and no, I can't just one pelby. No, this 50 semi plaque crime, say, Mamma Bishop, me work myself, I say, Brabra, no buy up here now, one pay. No, there be. It don't know there are some Muslims. Yes, there are some or no Ankasa, so Tien or Becano. Or buy one papem. There be. Okay. I just was a mere resident, Sabeka Rasa, the honor of catchers will be the attempt when you attempt from Pong. Wakati Corno. And I was a gaman who made you. Sir, meet me, friend. Oh, there was I was about Bagado say Yantin deciding to make us. First, I was in my soldier good as well, because it's Jaja. The Pawuniano. So, I will have a montage enough a young pepper beer, dear 70 now. Yanua, Anna Kebehudia Bay na. Yenya no sabe obi nsi chudodo matwa sese me ntimi nyinam sese en kase cause ade na waka kire wo be ka kire me wasi bibia kire wo be ka kire me wadi watem so de nim so betimi de sama ba fie crutch no waya ene mo ho sem bia kire esisi ya nya ne se wura ide asemba ha chepa meta koso no wura ndi o se friend Razak no tomo ase de o kana then some are ready be fie hanya no party say enya no kure na ba bi be friend bi obeba nti ebe kan na me no ama aduru krachi case so no friend no say enko baba nemu okokrachi akofa emwa abenti enyumrebe no nan me ne kasai bra o friend me say ofoka me friend say o ba so when you ready no was okay a different 80 ko ni na no ya available nti ya em friend no ti me be friend no man fa me phone am friend first ne mo the studio line friend no as usual am catch say afena me na so o kate no akuye ni say my friend me be cry my friend no o do tumete fo bon say e kwa no akate no okay e kwa no akate no say sa Razak no de waye eno no okay nti so far the Akwasi no panisi etu akoda adwo de kire say adwo so ne etu ya boy ma yentu yi mpani ko no aso aka say yeni nam nyaja say wakọ ginam twinam achacha na ba ya gaw we ye beka say okura wo ye baifo yi say wonu ansa na wadi ana betoto ti na say yeni nam nyaja eti nipa na no tie bum ode apem ho wa say we don make ba ko bo say esuro su no beja na ya fa akoye baba lele ebi ameka say duma me ye wa ma me duane ni medim yem kom say ye duma no me so me pe kon am ana obi okra bo ebi anka utim say gana u charge bi 5000 ba ku bi gina hwa sa chinchira ye ma 2000 na odwa enso gi say ye ni sa to no utim ko chempa na se unso osu ba watini na ho wa ye bi da me ma fi on pa me ko an ko le sa de no
No tino. Makola ba ko ye fre no wu o se kopondo ya bla. Onu ja na o. Obetam funu edna to. Esim bana so na de funu se su. Onu na bo na ngase no wu. She Riot fan 104.5. Makola na pa no. Mama fa no abamasa. From a jam by the new. And yet, event the Mr. Doggy. Obako no be or the funu butu is intisible. It is to pass it. Aha, was Shannon new and to pass it. Oh, travel no back. Say, sorry. Aha, Pamafia. And I'm to be any back because I not for any say. No, no, Jay. We are Musu. Oh, Pulale. My mess was the other than the near Omboa. Yana, I'm a film. Be so hard, some mission and Buana be I say, and see to Buzo or why Brenny Conana. I said, as a Nini, as a Bakobi. I'm blogging. None of the Ibiam Creme, or what's about Bami Baba. Ebi from the near view. Nani Bako be any to or idea coso. Anna, a man be a Benyano Crayon cre, no coffee for bear for no more. I said, Omusu, Omdu, no Mose, and any Bako be and then I'm almost oh my Jason. And upon us be as what I if we was all Jordan. Namin Casa. From an upper bear 18 bear 16. No, so Tama no even. Mimbuzan say. Tama na wo ye adwuma na unya kwan ko ye na no se bla me na me nyu na me nye o de me o me nsa me ka se fable no amfa amna me a bitimi ko makosa sa ayuma batiri ndi agu ni panso na me amada ho be da o baba na me to ba alma dem sa na je so kama fe fo na na me if what ntuma ne ade na gufuru so no wada furu no so ode ntuma ne yegu no dan den ye bu on ma tene mudu okra wo betima chef e say wakata no so tu du dan che kra wo kra tumi ye say wo keka ho no to ni so furu na ekeka ka na fum no fum on say ye wo ay akukuduro but no kro say ya adwuma ye unim adwuma bia wo mafia samu say adwuma ye obi ho ma ti say adwuma we me ko radio bi presenter na ko bi ko na ono na wo ho ti afi no ono cheche ma fidie na ni so inti wojeje onu ma na fe du ba bia yesi me kasa pa so na microphone nko se wa miemia nipa owu na se wutimi koda funu no so na efunu so ye empa na ya to no mo de ntoma gu no so na wada ne nchen nti ono ndi mba bi efunu ne da nti oba na wakeka ho se de efunu ne da ho ene wo abusuane ya mafia because wa mafia wa ma ye mu koma den de se so mafia o yes ibu ola be ba no ni nyina ye da empa efunu da si ye nya bi na ti nyina ye da mo da funu ne nchen ade nti ne ba ne sa so abusuafo no ma dan ade nti da mo ma dan ba abusuafo on ma oba so ombe yi obi obepe dan ama no onyi edan nwumla na oba na mo mafa dan oba ne na nam ho sa kwasa sa ide sa na ozo ntimi na se wotra wa na o ma sa so ntimi nkoda ba bi nya de je so no mu nya de sa ntimi me nkwala me nko ba bi nya omo eyi me ma me bi no se opeso okusu adwuma we bi na o se the first day a ne madam de ne call ye nto mo ye adwuma no ano na madam ka kire ne se ontwe no na o fa de na ne madam no pete o hwe se obetumi ana to se ne madam ni pie na ne ba na dwom se madam ija me ha bibi efunu no sori abeda nti madam ni pie no so no ntumem no ani nyina madam ka kire se adwuma we wuntumi nye on se ebina aka onya kukudu me masa first adwuma me masa ye sa no ye mo ye adwuma no ye odan ye adwuma no
no suma mi senior no man ko me bla no de bla mu o suma man ko fa di fi ndi ayi aduma na me border Christian say na master na pi mi so mi nim ni frunda ho yes ni frunda ya dan chenze ni border Christian say ni wo pi do pi na light no ho pi na konse mu say light ni du na system na ebo omo sheda yes ije ba sa no so unya light nya aduma ntina blog so da ho che so tena so na me tena so me shawam say 15 minutes no mo mai na master mai na ne furu nko anete wo de ne ba wadwum tama wo to light yadum o master furu nchen u brother ba ko nso furu nchen na ka wo nko na ne furu nko na me shawam no na system no so bondi ye na me ma dwen wo abonten da bra me check we no da ho no me ma dwen wo nyum na mo bo no tibia no I fine da sata na me num sakrada tina me ma dwen wo ye no me ko ano se na nyama sana na misuro na nka mo so pese sata upie ko twitu sata na yi ko ko ada adwa ya me plan me ba yi na pese me ko twibi ba mi pie za masa so obidwa enti bi to 15 minutes na masa e mo so light to bano aduma no bitima ye pa 1 pm so dey no say aduma no bitima ye pa e ya kokuduru na de aduma na nya aduru nya yibia ni bibia wow sanity abuja ni abanti a wo de funu na bi afi na wo de ofide na to nhira 104.5 ye ni abanti e friend say pulele na udin sa na ye wo de to wana me din no ye Akwasi Boafo yado na pulele and flavor pulele no ye tama talbon chaka ebo pulele na wo so sabia na 2005 na mko Jesus from 1 okay it is that time no na say na obia to na kunwa na mo tire talbon chaka gu bakunwa no adinti na tire this television was na me penase nti na ba ne say omode ne die beto so yes enti me tire talbon chaka gu wono no ene sise ni ba ko Freddy Chadonko do na bla ai Japan no man friend donko eno ba ndi ase no na mo busebusa do na bla fo na nyam chas fo mimi fu nyam chas na ba Jesus o na do na bla primary fo so ba ene bi shia no busebusa no busebusa obi adin idodu ya hono no ohwem din no sa we vlo tare mo jaka hono na msen ai na je so na abo pulele ene fu na school fo no na school fo no e de two din na be sinde yes in disata na mso mi nem tom kapa me say ni masa e de ba za me tom ka am di fesa na mama na no so no apagya na DJ no so pulele me enuma ya me de ensi akura ne say me radio bi wo akura na me wala so na me tom ba enum mu si am sorry wo pagya wo na no awurade say pulele no mo nsi ya me sorry ko hwe pulele man emozi ya me sorry just enuma me pepa no just enuma na basi editar mu jaka num bia no ma me pe num na ma open yes edu hia me video no so no bi kra na sa pulele na da se pa video so no fa pulele no ena me ato ase dize be ya edu na bobo se ubu twem kwa bo pulele a na aso am pressure bia yes vanya adwandi la se obi juma we mashia problem so obi ahaw obi aye bibi ama wa reject adwuma so adwuma we ni je makobi ba kwa me ko ya se da crash for bushia tu okay kurani no ye dey efa ne de ena abusuafo so ko fa mo de edi on ma me ko me no di kan ko e ko na abusuafo so ma me de da ena m se ba adinta me no ma fo no so ma me de da ko nsi na ba ko ne bai edi abura ba ko bi frifie bai edi me ka se adwuma no adwuma no bibia ehu bia nyim ba eyenipa ene yesa ntia abura ba ko bi frifie bai no we am say wo so ba de furu na m se na me na wam de bai wo so opa de da me hwe am say me de kuta na pa so ala se me sa me challenge mo ankasa mo de da furu mutimi etum ho ana mutimi bi o spirit bi o mutimi de aye ubibi ahunhuna wo ama bi abode no be ye bibi a kire wada bebele ba ansa no be sa de ne bia wa gina djuma
maybe I do my command. Ana wakoje. Na we see akira kwa akosaje. Okay. Oje ne sa wie kwan be no no fa so timma bi a body na wo ye ho adwuma no bibi to no yesi obi wo ho no ma otimi ba obeye bibi se odi da funu no se da kura na da bi na funu na mu na eno sa obi so ho a opa je funu se den obi abeto anu aka che se funu no anye ne yi eno sa no akọ like malam bi wa na asofo bu no waje sa ne ma no na wadi leti yawo enti obedi da funu se den obi ampe wasem eso anye ne yi yes ebi ato da ebi ato me me jia ba kun me start enimle ebi say anopa 11 me jia on za ato anopa 6 adai me ye nda sand for ma bi fruit ma se na ba yi bi me ye ne day o ya na dey dey na o ya emfa no abusa for no na empe o de wa we ade we be on ba mo so mo se de wa ye no mo mpe yes obe on so mo mpe obe on so mpe o ja on so nko for mo an kasa kra de ne ma we ba o ye wi a so mo se nyefe na ka mu se ba sa na aduma no bi na epe ena nipa na man farmer ifunu de da no yes oh chere nyu ho pa yesi bi on so itimi yetia wa wunya adwuma itimi yetia a wunya adwuma ba sa de na ansa na sa de na obi free mu no na wo no like only obi ho adwembone nkoji obi adwuma nye yes me say be to me ma me free from soro be bofo adai na o ye de wo soro na me ye da pressure me boss ni na ofiri be bofo yes edimi da kunum say akunyo na mu na anya hwe ne sama se ne je ne say na me company bi mu sa company no japa na ye ne de funu yetu tumi mba ku ansa beto ne akọ na adwuma so na mka say boy ba akọ no koye do no koye no I the man of France we dey anya de it is hard no of no for no the say no koye na 20 pesos pence na o de akodili e de abeto da do na yusu ni ma kwala wuwo no me first scan no am bi say na hwan sika ni no was master no bizanga wan fa zanga adai me na so maso bi adai no so bizanga wan fa zanga na msa adai akra na nkasa na msa modi sika na bibi adai na mba won kama so bi BBC ankasi awie ne jambe se me so me pena mfo pa it is me ye adwuma no me ana me na mfo nso no me nsam se yekɔ nyina no nipadua no ehia nipadua no de wanhwɛ ne yi a no na de wo kɔ de wo ba wadidie mu be bibia wi a na wasiesie nipadua na wato nku papa na wato yi papa de agugugu ho ama ho ayehwam wonam na moto mu tu fa obi chomo no wahwe cha brai sister Luxury deodorant spray and then body splash. Odi we gu moto na de we gu body splash ho. Bonsa afi why free wonama o confidence level no ye high. Remember the storm run wild and a legend. E ma no mo die ni be oba sabi moto mbo de enye krokro maya bi. Shi Debbie Monsieur ko na pe obsession instant crash and mademoiselle unam krumu enye na ya tobi wate. Na uniska be ma no atoba Akwasi fie no ye friend temptation ma ne mema nyina obi atimi yusu to yini twi na otu twi ma mbo to mu ma yidi enye hwam e basa na nenye eno nyina no food and drugs board agi atom si ye de kan pedua na eboa into cosmetic shops ahudu mu a obenya bia to sanzo so ana ba bia be wo no uko a enye na kra Kumasi Prudential Plaza nhwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no ne nhwe ni mu ho a ana obetimi ehu anase dan kro no wa mu obetimi afre 0240 152204 0240 152204 na one Luxury Light for atwetwen komo STCC ye de wokọ ne ye de waba asomdwemu kan kwanhia bia ni ho betia ne podwa krim ya ma awrade mema mro ye debi ye pesa eti ofuka no afuka de papa pleko enkokun wo SCC na aba amazisa manfo age atum say yes wadro fo no wo abotre wo kwa no gira ba bi mo didi ana mo kodwo nso wi a oba ontuka no no asa benam nipa no mo se nipa no bi atenase nsa no otuka no sanse minni maame bi enkra kwa so omu nyina kodwo nso aba maame no koye wo ma maame no ko ma omu ko check hwe ya maame no say ni pressure bi akoka no ho ama na bu ahwe fom wo no mo a omu yi na je no ho ba bi anye the Russian den call hospital nti SCCD wanya wo mu ka na akofu ka afufuru bi a wa na apowu Kumasi to Accra Kumasi to Accra de
Akrade Kumase ana Kumase to Tamale ni nyina no ye de ukode waba na niam akuta world so ni nyina no ya nje ohwe fagum free obako station bi na yes loading boys oniam agu a ana ma me be ba juice wo kase pam cho niam akito wi na ka je ne so afa so ai wo di mpo tantan STC unyaye saa kwa no so kra omo Kumase asafo eye labor runabout no dan a total filling station no ewo mu no na chi ana wo mo ewo obetimi afre wo mo se o me buku me take it ato me pese me tu kwan that say nti mu ntwa nto on be ya ma obetimi afre 0244 412 016 0244 412 016 na woni wo no mo atwetwe enkomo pachoso na bekasa ho ana papa na bekasa ho pin ho na bra wani pacho na konya de nka kwaku nya na konya ne maye na afi ye nkoye nim na eniema nkoye Lawson Beverages for and den sapa e de aba Delayman Bitters de unya bia ene ye wa wani tua be ma se ugina so ani ukwa otum se ukwa kwantenti uginem sa ba no so ani age obe feel so Delayman Bitters and sapa pano no onuma is smooth onuma na de adwa to ho mesrew usisi yo ya bomodiana no bi koko ha oba o mesisi mayi twa kakrakra ebe flo kama abuso o baby e ton se so pensa pa ye num no kurum ha e Delayman Bitters me dadao na open dudu mu a obolo ho no mo abuso ana se ko keu emrum ho nyina abuso fe one mo 0248 6199 0248 6199 ova Madre na ohoye bi hu ye unsa no sa na na afi wanya fidie ni ya mame haje frose frame Sule Abu say okay aje Sule na ufi na bae presente achimi yoso akutia se yoso kokwa na si mpatam won okay agogo kwa bira ha wo fa ho si fijase okay fifi ho me po musa honest okay me wanya mfie say no 65 ni ho afo jabu na mai say me 7 panyanya say panyina no mango su ko ndene ni dated ndamitrim jabu na tunu mo ba date of birth ma twere ni na nimitrim men fangu mitre men timi sum fangu mitre men kana kuraya ade no ntimi se ku P1 kura man ko bi onu mu phone number de bini na ade na ni oba de bindi fangu mitre entimi ko what try to be shim zunche so enyeyi kana sa so anyeyi yo ejabu ya hayi ne wo ye de boko enyumbre asembe na ade abedan yo enyumbre de boko asembe me divina sama me de namne se me bana ayira eye busumi so yam da to sunum sada na na yakoside yede padie na de ku okurum demre mi sore me fam se kan me ko ma dom mo so wo fikiro ma fa pan fo so mo ndia mo no ma mo muntim ma ana me ka kire me yire se onkutu mo no yede e ma pan fo nintim ana me wa abaya no so ono so ko SS o SS2 kura satam so no ma makwan ma na bafie one me nana ke to ba ko no mo ofie nto ma mi so ko tu mo no ka kire abaya na se o prawia so janu aduane ni enye bindi ana o si yu nto prawia ye no ana ni me nana na ye kokuru nkuku ana abaya na be so janu o se a ija o de so ro kura jare so sonte yeso kuro na ye wono ye wo kuro to e danwura na no kuku bia no ana o fa se kan se o kope jamba ba no dia be gusoro o dia be so jano ano papa na ndi o ko ene de satan kura de non sia kura mbom fie na me de me kode daada ndine ma mi so ko se ho tu mo na ma o mo na ko bo lebe na on tv no se ndi o ba fie be hese o ye duane wi o ba ya oni ho ana obusa akola se na aisa ya se won so jano aduane no wan ana o se ma o prewie ya o fa se kan se o ko buja no o ko na o ma ana ma mi no so di emirika wuro okuku na so ho ugina fie ho kura no mo bubuja etwitwa kura wote
maame ne dim de kokoya ampa jana ya bu kuko jana ka kregu ho uhunu bia ogina ho din no ti se obi so twetwa ana oti ne nka na ofa ho se ne oduru ho na boy bi na ho na obusa boy ne se anawa hunu abaya bi o ha obubucha o se dabe mpache o dabe me hu bi o ha ende me yire se wo ka mpache no to so a ande ya sana me yire sa ba fie no o fa phone frame wo fum na me dim nika ba na e de wuru akoko na sende ma hunu fi te sana me sa mpanyim fo so wo kuro me hia se mko mama ne so pie bontena no amba de no nko no wako wuro ma won ba ne de me mfanto mo ho so ne mko bo me fie ro so ama ne ampa me fie ro so ma mo e ko bo dawuro ende yimrande mrante pie ana binum se motia binum se fa ye wuro mo ya hunu fi ade aki ye esada de frɛ police fo mo ba ye de o mbe ye bia ade aki ye san wuro mu ya hunu fi ne ye ko ye kis ende nante de spirit satam de manante ya bisi motia moko ye chase no wahiva awo ekutu aso hwa police station wa wana ye ko ye kis de ye bibia tende omuri tu Facebook ra asa de ma keys konwo keys FM Keys FM konwo Keys Radio aha omo ya announcement me former station ana sort agogo ende o musa de ko ya announcement nyina ende kine de mi kine be si samre ye hu hwe ntie no kire mba police report na mode atoso no nti asema aye papa yi kan no kretrudo se ne ba no ayira 20 years ne fie no onya mfie aduo no na uhunu nipa dua na ono odatia nte ne se onyini ne fi wono police fo no tu ho na mo bia o tu ho na mo bia abaya no na da so no abia fo akra na yede na to so no so no a 20 years o SS2 ono kra o ye Francine design masa Thomas ya mana ya makwa kra na oba fie kra o masa o ha o sante ne nchansua de pam July mu no yira 5th July abaya na yede na to so no ne Ghana police report ne nyina aka ho bi di adanse sampa akwara na yira 5th July nti July August September boso miensa ni munhu no yehu ma ye de mbe ye October mu ne we ho nti boso me 9 no ko 9 se boso mu we so a ne 5 no ne no we be ka nti boso me 9 ana ana munhu yehu no na ediye na maya fa ho sunsum famu because so ka say esi motia na afa akwada sunsum fam de maye bia honam fam maye bia okay honam de ende wachini bia okay sunsum fam de na oye sunsum fam so de manante kekra so me hu hwe ko ba bia ye so woni pansan nde nante ame de nam na kwa ye si ni pansan nipa bi na achi no nipa o woni pansan nipa ho anya ande me hu nte ba sa no meme sa ba chiri ya no boy na ne ye akola na yire anu wo fom ha me yire koto no anene na watwe pepepe mbeto no ende no anhume kasa no waka de ne mo hiri mate dia me duru no ha me ti kasa na minu pe na me ti de to metrim wose mo nkwa kuta me mo ye vuro fo akora me jem mo bewu na samsi ya mo de ko FM su nyina kwa nanti nyina na akosi san mi jino di na be simtiri na musa mo se na yo so hakura yete na sambe na ba ya de ko FM so mi hu bi ana me se na me masam me bana sam na ba ya me de ko FM so na se wajina ho kasa sam we dia ande de o mo kan de na akola na yira wo ho no bi ne de ande metima ka se unim hu bi ande no no me frɛ samul ma mbo na mare se dia matini ana da no so akola na yira no so no sa boy no so a na na wo fu mo ana se munu man se ya sa de ande men ko bo police fu amane ampa mituna mon ko bo ma mane awo akutia so na panyin so ya se sa sam we so de se ba sa de ande dwara ne fiere no ko bo na mane ana se dwara memra ne yan ko agugu nkasa panyin no ho ko bo na mane dwara so ampa mituna ko no ho ma me no ko agugu no ko bo panyin no mane
ana panyine se mende menko na on ba behwe na on mahunu de ye na de me kan me wadanse wo na me se yankopon se yanka nokore mini adanse wo se mahu se akwala na wo no ho na mbom se akwala na yira ya no wo fumo na ma san tika se we firi nanum ho no enti na me de masusu se unim hu bi na me de nyese bia mahu se akwala na kuta no na polisi ne se o panyine se yo ntemere mba ya no mo se menko mo je mbibia se menko omba omba frem ampa di ma fiada enyimre no mo frem se o mo ba ampa ya sa no mo se menhwe se kwara na o ha na menhwe na mfu se o ho ono mo se mempe obi na mbo committee fo ma na ya na nipa ba ko be bo ame de polisi fo ba na ya ko chi no no ene be hwe tem didie wo yo so ho hwan di watem sa mo boy na busua fo no obesin tani aboa tani kwasia muho kankan uba na yira de dadara fera uba be chimi nipa se me bana nim ho bi ende man tundusu komiti ni kura e ka hono kura no wose wore san kura onye komiti biom tendidi o madi no ho kura no afede de oba kan kura se kola no yehoya na se onni boy na nsama ge se mutum firi kuro mo neta mo mamentana ho enochi kura enochi kura no akola na yira kura no kura ma bebre se akola no bia me na me de na ko diskadro nante ame nante o munjinde de ya zira so de ye tie mo pa se me se me ntie na mbo me wala se wo se sia kura ko bia e dan sira me tie pa enonte me wala kura me mfa yusu ai life bia ne ya be ma light off me nyantie titam yam toba trugunti ntie na me se dabe de ko duru no se police phone abeche no police phone say ade ani adanse ya huhumu famde omo munye huhumu jima omo hwe ni so ana danse ewu man no nko omo so ni adanse me so me ni adanse nto mu gusu ya hwie mu nti na no dwara no ana busia phone ko ye no mo ko man be no bai obai kura de me say kura de mani say kura enhu omo chenda bai omo chenu fiera nyimre ntomo chini feri nyimre kwa meme na meme kwa gugu ho ko twira manuma asam agugu ho ende abusia ni bianko kwa shara abusia ni bianko dwara na abusia fonu kwa na omkoma na be abantie no uhwe ni din ya ade we twetwe ni ya na wo obi a wo yesaka wo na wo yesunsum nyuma bi bona de fise ye menti de metima kan fa ho kakra ne de se bam so wo kasa obetima kasa Oscar sikade onibi oya de adwuma wona kura adwuma be no ni adwuma no se oni nam ho me hu adwuma wo ye se me se osika me etro oniska ntu hwa obeya wayire yi no se obi mpo na ache na obi akwa yesu awu ana woti ase ewu de nyame se anka no kora menti bi da omso akodi ni pansem oyesi ni pansam no ada na omuntimi nye ema tansa kro ni nyem eno de mabra ho mentimi na wude menti bi da so fese busu me be ekonna ni menti so wu ba bia wo ye wofu no na obi press as bi wo dada mafu kura ne me no nyina ma ya chakura me ama ya pran ya ma wo hina asan me no obi mpre mati se obi ayira wo petem ho pen kloma me ko ho be 18 years ni menti bi da o fie motia ho me fie remote ni ho baby a wo ye wofu no what is yes mu atia wo ho no mo menti bi da na me ko tana hokora na me ka 18 years ni me hu sa na me kura me nkwa me timi ko da hokora ma bo kura me a me timi ko da me tefi ana nye ho so kura na ko yira ye no kuru no ma e fichiri ho na fichiri ho be te say hane overhead a wo ha ni pa fai me so itimi fie me fie no wo nwura na no kuru no nwura na no ho a koko bi da nye se ya nwura kura e kuku kuku jana wo ko bubu nye eja enwuro mu jakura no wo ko bubu oba no o mpra da yama se anka no kore mi hu ana mi ngindi ade ntina anyini 20 years aw ko school ma hu bi se me man nyo no nkwa no ba na dia kwala ne sitie no ye bro no so kura no ka kura obi ase o mu hu se kwala we kura no so be nante bontene ne mmema na ma mo hwe ne ntade ye mu a atade bo mu a
enim also bi atade de otumi hye pie ne nneɛma nyinaa wɔ fie ne mpaboa ne bibia ɔno no phone kora okuta kora yɛ ba phone ne da fie dadan wamfa phone na mpie sika so ɔde kɔ bubu ya yɛ kɔ so gya ne da hɔ sika ne na hɔ besi ne yɛhu ba bia sika na so afa deɛ ɔde kikyiri gya no so besi ne yɛhu ɔbubu gya ne gu hɔ kakra ne nyina gya ne da so gu hɔ nsuo bi wɔ hɔnom nsuo de yɛda nsuo no otwa nsuo no kakra bi nsuo ne nsuo ɛso nsuo no wokɔ ɛbetima fa nipa nsuo de nyamese yanka na kora nsuo no meka na nyɛ se bia metwa no mpo ɛyɛ nsuo na nyɛ nsuo kɛseɛ da nsuo nim kora gese nsuo tɔ a na twi fam nsuo ntɔ de a bidim mo hwehwɛ oba bi nsuo bi atade bi ta fuo na chi oba bi ho de kokoo no me na meti kokoo no omo kora ne sesa kokoo no mi fiura papa na o mama sa se amasida no ono no kokoo kuroma busia 3 kokoo me na meti kokoo no amana bia nso na ofu no ni ho me gya kokoo no kora be 2 years ni eso ho a kokoo na no ho a no mama mprod na amasida na tim wa osi onim pena e bia be ka se mfia duonu de pena de anya hwe kubia bi won pena bi so be me kura me di mba se mba ku ana mba ko ba bi beba na kola ni ho ne yesi wa pie bontana kura hu bi ye ni ho kura obeba na odadam na otum so onko na masa ho nko sua de pambia na ye ko sia da na meme ne de a nyini se enen kwada ye nsa wo mtiwo me kom no se wo hye obi dem mere wo kana me gitum na mbom ye bro no so kura no omo ho kura si omu hu no sa bi da se me na me hu kura kuroma yete kuro me nipa na twam ho asia me na me da no de so omo ho kura si sa akola wede me mai nyina akola wede omu hu no so da sa de ne bi da ti ko hun da che na o si no ko no boy bi ho be o de be onwa eno de nya nwa mintimi nka na me de amani ahu ne de ho no kura di na nsia na me so meka na mbum nipa trim na nya bo fera na wapa ya kana sa akura bo fera kura opa mi ho betima sa ka tare mintimi nka ntare na mbum de amahu no na me di ho danse ana nyo no nkwan so ne ya maba nyo no nkwan na ya oba minim bebre me wafa ase no kura betena mo ho asa kura betena mo me wafa ase sa dina no open mema sam kura me mana ko sire me de no ko sire ko ma busiafo se fise ho na mpanyimfo no me hwe na de wo ya na nya no se me de wa ko ma mpanyimfo me ma on tena ha mfa sama ma na mbom we ne de gese me hunu nsa na magiato sisi a wapena bosome be se 9 e ko 9 ya wu huni wadwene mu ususe de na ato akora me madwene pa de a me susu se o se nipa nsam te se de omo kana mpa omo kidnap amanfo me hu mintibi enti o se nipa nsam a nipa no achinde na hye ne demu ana se ebia nipa no de ne ye de sunsun mu ade bi ana kwan be so eno na aka ye be hu a ye hu kola na ka obi abegi ade me de eno de mintimi enka se ka minim sa de no kora ka bia ka manduru ha me minim mo ka kwan bi da ho ba bia kola na kwan na ka kwan bia nda ho ba bia me wono ka kwan nda ho ho ya fum kwan kwa ka kwan nda ho tinipa no betima chi akoda no because wonya akoda obetiem obi beti ana se bia agisi bi odi ade bi fam na no ana ohunhuna no ukasa mekun obi antehwe abante no so mekọ ko bisa no wo se wo hu so obi abebuja ho o se wo hu se obi aba ho o hu se obi bebuja ho ta no waka no tise ka kwala wusu so akanante amandante ka ye den ka beti se bia wo ana ye kunu menti bida sa ba bia manante nyina eno de ebetu aba se wuhu minim papa bi o so esunsun story bi ba hasa ewo eye koku ba bi o me kente bonwire na chi ho kuro bi wo ho akure ba ha na yesi akure wo hefa ya hwe akure ya obebo na hoju ba mi ensan nan ko hu akode akure ba mfie ba nsia na mo yentafo ya pa akure ya yi hu no omde ba na efre papa yi yesi eja we di hwe maye papa yi hwa didi e wo se o akure no oho nipa bi na ache no enche ombe ja no
koku ne na otwe so yɛkɔhwɛ ya sɛ akora na wuda banchifuo bi mu kura pro adry wa wa pro adry afa de me kɔ hɔ no mu a na papa na frɛ me wɔ se Akwasi na mse papa yesu wo kɔ baabi a akora no yesu wo wuda baabi bɔkɔ hu na mse ya mpɔm so ma hu ntime kɔ hɔ afu da ntiwe no o ma report ana ntiwe no ba report na mse I ma report eh ni ba di o ya me so me ka so mu yo na mse ya kɔ e wawu e da banchi ase se ye pen na ye hu ni du baabi a beto no pe hwe na be gya se ye hwe de nyame na abaye ebisi wo brekum kwaku sa bre na me wo me former station papa bi ni akwara ketwa abaya ba ko ne neti na abaya na wo akwara be 3-4 years usa ana papa ne akwara na abaya na ote ne nche no na ne baketwa no omko ofum akwara ne pa aduane afedie omo baya omo hu akwara no akwara no wo hia papa ne se omofum odie kane na motia o nti motia na afa akwara no ye beka kromu motia na afa akwara no e ma ye kofre akomfu bi ne mo frefre motia omba o mo se dabi nye motia mfa akwara Putifo kofa papa di mu a yija no ne mbabi ka ho ye chichechi wo mu yija wo mu ye pe wo mu pom bebe si ne ana malamba ko ba ho no se ade no ba bia kwa kodu no akora no osu se nipa bi na ye niema na sa bra so na sa nipa na sa manfo bi suspect no ne niema bi ne pai afedi e kwa animu no papa na mu ndidi ka ko e ofirim number 2 a o mka ho baako ka bo no baako nso bo dam e okurum ho no nti nipa to kunipa se yampampa se bia nipa bi na echi no kuna enye bete nsusu sa no bukuma kum nipa no wafa ho adi meme gifum sa ana sisi nsu yenhu no de wayira no no ne nimba bia wo ubeden betu no pahwi na ogya mo sa eno ano no sisi ma hu se wonye nwuende enna me nam ho na mbom se ma hu se wo wudi a o pese obi nka nche so wu ha o pese obi nka nche so wu ana I know they say bi ayadan ameba nyese bia sebi obi pa me ameba se owu sisi a ayadan a mani ahu kura na se nka modie behu niema bi na se wo de nka mo sirimfo amadu se nka modie sirimfo de nka modie dro de musu mu bi pa o adro de adan na wo ntimi fa hwehwe o ani we se wo no ye wo bi chebi ana me ametu ho no sezi ye sore ye si nyamsum nti no ye ngi sa ni me ne bebre to sum nyame ana o ye de me sum nyame no mo aka no sum de me mane nyina sum nyame e ko e konkrem na bompa ya Allah se de me bompa ya me body ya se yankopon kasa de mente ba bo anzu onya ansan wo onya ansan mente me mente yankopon kasa no se me bompa ya yankopon so se ye bompa ya ye mre tugusubo nte migusubo mingu yanko an yaranda ho so de migusubo bompa ya no ko tinse bia ma no be kato se se akamfo kra mamre nipa yiraje mfi ben sia enso yeti mfi enso yetimi declare ne se wo kisi nti entwen a na ehwede nyambe one day obebe bana ne ba hye ne kire ode ne brewa sanka no so wani beji mani beje eso ka mesa ko hwehwe nipa na wo nyinse no mane wo ye no ko utimi mfo bi ba nko saa nko chi ho amane mbewo mra oba no so nyi obi yire se yo obi yire kura na wo se bia meka ne kunu mpene na yesia na me ameba onware se wo awade na wo ware no kura ahia se wo behunu abusiafo se wa behunu abusiafo mane ko nyinse be wo dia na nye wade na ope no eja ebra wo frifie no oba no ne koe mere asa akola nde nyame se nka no kora meti fie ha na me kan akola kora fi se wo no kora no me ntwa na to da akola no mpe kasa akola nde nyame wani dina temwa no ma me so anko ma nye ne hehe bia dabe akola ne de ye bro no so kora obu so bia se bia me kora me bo me mba no kora me ka chiro ono akola ne mpe kasa nyese bia me bana me gigi no so ana me kamfo dabe me maye 7 na sa akola nde kasa de
on pekasa mamba na kura ono ne keto ewu what me ayira okay ye bomoden se benya sunsum mu nipa bi na ye ne no ni nkomo ne musa se asem bi sei no ebasa ye yeden e ka se Castro e ko puso a ye nhunu bi owi ye bi no keka sof baby wo poase o ye niam bi wo ho okosu bi kra de oso okosu bi su okosu adwuma wa mo ata be fa no ko na ohun no ko ho no ko hu no ho no ebesi ne o ama back nana frimpon ye no ebe kasa ana se nana alaji mse kebi penumaye na ye resi betimi ne mpanyimfo mu bia twetwe nkomo ne abusa ne se nsensem bi atiti sei no ye de kosunsum mu a eyeyie ana se we de honam ana bia obi ache no ede no ahye baabi edin de edin tuda that is any kum de druba bia ni kum de onfa ho druba bia otimi da druba bi so de a se bia me kwasese na me da kura na se me nitia me se me kura na last bi me ko busa next for se da me da na yade ana me da pa me timi da pa o yira yi nyina aso o yira ya no se me da na me ni ate a me timi da biom ko pimse ade abachi na wo dwen ho na me da adwendwen nko yo ma yan kwa homa no so kakra na yemra na na laji ma joy Ejo so bro na pomo ana adom man koma na daroma yeso ye ho ye papa yedim se waso egusu a wutie ye nsem a ye boso anwumre no kwatempa yo nana papa yi ba ayira ko be se boso me nnan binum si emotia ana afa no ebinum si da bi ya che no ebinum si o se kura wawu atoba bi binum si o da bi onwuye say na woka nsem bi se sia yo me da nam chati ko nyina so papa ya se mo ya reho na yo kosun sumu a na me kire kire nsem a kire mo a so edama kwa na ira ya no na eda bone ana eja wasi ane na ye kwasi de ana wo call fu mo so ko buja ho no mudi kwati ben so mudi dabrave satam de ni omundi sukura sade we ba ya na fede o hene ne se sade kwasi de kura obian ko fu mi sa efri satam ni nyina no mundi da bona sukura okay entino eba ne se no bi bonenta me buja so ane se kwasi de no na wo ho se mo mo nkwa fu mo obi en twasuo no mo ya so bra ke di nyam so bubu o mani guso a agita asasina na asa suo no eteki atibi anu den ansana nipa baji kwaside na tum entina me buja to na eda bone ana tise ya bibre mu ha no ade dibu pa ya da bone na sanya me som ne kristo som ne nkremo som ntino yenji bi no so edi yenya na me fi ona me na sei wasenka akra na ira ye no kromo hene de no aye ede nana aye no kromo nana de omode hone omode ya so mbegu nsan wo isumo okay ene ne bano ayela be bosume nan ni a ene o ma ne mpa ebo munya de se na dodo na kafe o shobi nsa no men so no me de me ma dwen ne se shobi nsa nka mo hu pusha papa na ni dia wana te pa wa chini pa enti ko shobi nsa kedi pa mi ensam ko na o ma ho de kura ntumi anaza o mu nim hwe ya kan yo to so nan de mjitum se nka na do me ya adwuma enti wonye na mpa ne ma mienu we ntumi tirim ada sa fa no na ne buafu no afa ne ba no anase obi eku no ba ne de na ritual boso me nnan ni de me ndin bi sa ne ba ne tiase ti se de enti America sa ne se ne ba ne tiase a ka by honest ka suntumfo na omoma na ya amamre nyina no nko wahu bibi watem popuye bi
bibi ba wo su bibi enti me so me dia me kan say afa akra no mfonyini no fa na ta de ehye no akra na ba le otu se ni bi no mpa snap nka ho no mpa kosua me ansa onja eduro bi asokọ onpa nsuo na akwala ni twa ye de kọ ye no onpa snap to amienu onpa snap to aba kon pass asene ni asuo na chew bi another bone no na edi akra na dem enti onpa pass asene ni asuo na chew onu anye se bone bi o ma ye no onpa nche because onim da bone mu hwe bi anasa asene anasa asuo anasa motani bi ana motia no ebi na afa afala no enti eno na ode pachew snap na aka no ode bompa ya kan sira sa asene asuo ni se ono na afa na bana enkopime na nso no omani hu ne ba no no nsebo so za be da so se nye sa asene ni asuo ni motia na afa ne ba no na nipa nso na afa ne ba no de ya ani onu so sia sa asene bo se ni pebi bi onu mu nsuo ejali nsuo adi nsuo siesie no bia no onim ne ba no bia no nipa na tia sa aso a asase ni nipa ni nyi so che na mansa ni na hu no won sha asase ni asuo bo se ekoba ne sa no hu a onu so be ba da da so na so da ne o ma no sombo ayi ojan ya ojan enko sha akoko because what they are na ayira no eso burti na wanante amala mpo agi usikadi akonfo agi usikadi duty fo agi usikadi enti wontu sa de no ho anamo na nieme kan yenhwe isemprempre no onu akata ne ba na tiase a onu mu no hu ni so tiase because enka akra na yira bosome na nie no legitum say enka hemfo na gu nsa na de akra na tiase enko be hu na emu me matira no onye ne saa onja konfo soko onja baabi akọ onye saa de ne nanso ne etie bi on samra radio ya so na onfa meto mani se nanso no du ye no ne nsa aka ne ba no nanso no du ye no wante hwe na pani aka no ya tuma na mata na ti me de ametu na ka kire no no yo we nte hu ye nana chezo onkoto snap mienu nokwe eno nko a kosua kan kosua sai kosua miensa no mfa akra na tade akra na tade ene ne picture no mfa konsuo no so ai okwa ba ko ye adesere nsa no na kosua no ane dai kosua no ahane ya fidie so ebeti ba ta obi na adi akra na wu a ono nso tie demom kama advice ne say oni mi din ko mo bad do na me ntra ne ni obeye ma no go da bi mo bi anji schedule yo onye ne yenhwe te ni pa de sani na de ne nsa ti akura no adi na wu na so odi na tia de me kire ni bia no wo ye wi ama ne mo bi afika to mo an ka bia na no wonye because oyila wa asena so oyila wa suo na mu oyila wa kuro na mu ikuro no nsuo e wo ho ani abosom e wo ho ani asase e wo ho no omo so ye adwuma ni bi so metuma ma na hu ne ba no yo nana le James said what ya no ye bada se papa muda ho kama nti ye wi a ye do number ba ma papa no na wa frɛ no no wadi nkomo e wo akiri ho no na wa kyerɛ ne niam a wonye na afa ye nhwɛ nana aka animu no je bɛkɔ akosie ye bada se pi yo me so me da se o chana so me tana se e wa Sofia Virgin Gas wa okay enti so bi ya me so a number ne 0240 27 16 11 0240 27 16 11 Madam ase nana yeso da se nana la gide te ne nka no kokora ze bebama na yenkom ntwe homra ho ye ba na kwaku abam ye di nkomo kakra sofo Elijah odifupanyi ono nso abo awure mu hati ye behwe de ono nso be ka de afa ho se wa wu oti ase mo oti a nananom na afa no
ana asase na afa no amozo garlic bitters ma moja di afurusani ye blood pressure any cholesterol Ajis Saturday Mr. Me when you page omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia ne mom usisi no na a big problem baaka wo tratra ho kwa akira kebe ha wompumudin customer sister ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo nia mani o wani ana wo de tia sorry mama mfanko Faith Homeopathic Clinic sister wo didi shie tatashe wani sube yo panie kura to fam anajo a wo befa Faith Homeopathic Clinic, the last stop to your disease. Ajis Saturday Mr. Me when you page omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia ne mom usisi no na a big problem baaka wo tratra ho kwa akira kebe ha wompumudin customer sister ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo nia mani o wani ana wo de tia sorry mama mfanko Faith Homeopathic Clinic sister wo didi shie tatashe wani sube yo panie kura to fam anajo a wo befa Faith Homeopathic Clinic, the last stop to your disease. Ajis Saturday Mr. Me when you page omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia ne mom usisi no na a big problem baaka wo tratra ho kwa akira kebe ha wompumudin customer sister ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo nia mani o wani ana wo de tia sorry mama mfanko Faith Homeopathic Clinic sister wo didi shie tatashe wani sube yo panie kura to fam anajo a wo befa Faith Homeopathic Clinic, the last stop to your disease. Ajis Saturday Mr. Me when you page omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia ne mom usisi no na a big problem baaka wo tratra ho kwa akira kebe ha wompumudin customer sister ade a wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo nia mani o wani ana wo de tia sorry mama mfanko Faith Homeopathic Clinic sister wo didi shie tatashe wani sube yo panie kura to fam anajo a wo befa Faith Homeopathic Clinic, the last stop to your disease. Ajis Saturday Mr. Me when you page omu na me fan ko Faith Homeopathic Clinic aha yo mfidie ahodo a yedidi dwuma enti na aba ha wonka wo yade no yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia ne mom usisi no na ya ojo what's on this canal okay ene mama check me sam fro
Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimrendaba. Ofa, Pachama friend. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me. And I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Insure FM ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. That's a beer. Now, fool. Let me hear you answer. I'm going to be a better and Japanese. Also, no, many flip at me and Tama a Sama Sino. I'm a boy from Cameloko. One my clan back of Pajami. You Pajana and new frames, remember. Namco, Mukono say a summons in Iosa. No credit. Yaman Kono saying that you were Bass in your company. Need Chawas, need Chamas, a shoe. Pull a bassano. Not just say, Madame Agranino. No, Papa, no flame. No, say, the person was in Iosa, by own fumono. Onion and Bononia, any bread, no, say, Namsa Unimajuman. Ah, or no man for Winan can Hamananya also there in Iosa. Sanity. Okay. Utimi sa terrible nchaka nyum no pa. Is nine. Oh man, utimi man na no. Masopa na so no utimi ye ni say. Oh, yes, straight no. Obi amanyini na me am me tuma straight. Wo say bi be say na say ni. Oh, me say no ankasa de be say bia che. Me fan say after. Me fan say be ache. Okay, yeah, so bit ma sakakra che. Is that manyini. Try me here. Asumu. Boy. Boy, I was a nyanoa. Hey, near ya kwaba. Na yanko hwe pulele no. Yemfa nto ma ye ba be bia homa na ma 0322083581 83582 83583 ana 83584. Obo pulele nkra bi. Mate. Ye ba na ya be pulele no de ma no. Mo ntwe ye ba ya na mfe mo susu mo ba mu bi. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimrendaba. Ofa, Pachama friend. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me. And I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Insure FM ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Hey, say we kakobio. Say me chiriba no. Me chiriba. Me chiriba no. Me chiriba obe oko 55. Me oko 57. Wow, sha. Me nya kwada sa o manyini pa na. Eja Peter Wale ana abai. Eja Peter. Papa. Uye die ni? Ya ngani. Ai.
angona kuro beso fi kpando mafua mifanyere okay ede na to asem na etum se minya baako ye frɛ no Amedo Silvanus oye juma wo Amedo Silvanus oye juma wo latest form atonsu nyame de tunu num se on pe kan ma me fa ye ala me sambe koma no o si o wana dan fo bi ye frɛ no Bradiedu de obeto kan ma me oye POP nso oji di se obeto kan ma me so min suro obeto kan ma me onim kan nso yo na Bradiedu odina ba mi na ba no ade ama no o frɛ me si obenya ka bi e wo sofo no ho 2024 December 2024 onya ka bi e wo sofo no ho sofo no de di kan no de o pesa obeto no 160 but we straight into so de ne sidan kuku na ye de na musa osofo leje ha odifo ana afi kokwa na so de nchime ko jama so enso atrase kogu mamini kan tie na afi enko odifo yo makwasi amechia woni watifo nyina na papai ni sem no susu papa de bebusa ni bia wo se o de say this do bebusa wo se ni sem dey esisi so se odaute se ne bana de ayira ana se ne bana de awuo o so busa ne se na ho no emotia de ewo ho because you nim se gakwayem ena nkamotia beti izu se ada we no se motia na afa na gakwayem ena nkamotia akura beti me de adi na yawo na so wo se da bi ye fichiri hwa ba bi bubu ja watase no se busa no na mamenka asembi nche no abrante no ozuzu se ne bali ira afum ho no ho na interest wo ho se no sisi no so de ko police station obusa no ase nipa no wo sika waye adwuma na kase da bi oni sika oni adwuma kraye na ebusa ne se na sign no live in life afi papa say ono de obetimi akasa saa bono abodam wono no de ne yeso ya obedi watem ono abodam ti papa fu adwen de ko eti no obi abodam na adwen obetimi akasa mbi he the kura me so bodam yin na say onim dia woka ono abodam enti fanasam ne de eto nchen na ye hwe ekwan akwada na faso ye de eyira ye no kwan obefa so ohunu ntia wonya enhyira mu gidi a ode abai ye kan won hye eye be ma bi dem ena ya frene se ya man san papa ba nhyira ha no mo ene bi o de wate fine ena se bi oni police station ena bi a eye ba na eye damage area to so no untimi na ade ba se atiefo nya de emo na fa ko yie de oba se bri a wo kase oba unhu no san ye nso ye de ye unhu no ene ye hwekwa ye be fa so ye be de ye be hu no enti ede kwase busa question pa se edi se wo pa no se wo kire bi na hu so oba kura wo kwase be ma bi dem ene wona na nyam ye ti so de be ba no hu so oba na hu na wo ye oba de o yo sanu mo nya cycle e mo ko ma to yam se na anya sei ne ko ye sei a oba ne dey afi cross aka se okay na se Ghana ene ko se kwa mra nyi ko bo so inflation enya akama mra kwa constitution se ni pagira ni patumru am ye hu ni inflation a e declare dead what I say fine ha obisa ai papa yi also oba de hono de wada but me ka che ne se ewi ase Bible Christ obi wuni ensie ni ya opon ba kra ho ye dey on fa so men ka tie fo yawo ye hwe eye ye nuanom eye ministers nwotwi ya plane crash unse ye ya enso no kwa ye ya sie ni ye nya ne de embe o tiase ma sie ni ye na ka medicine kra haram sie ni anya si na ekire no ye be ne dey enu na papa yi won hwe ho asem ne dey ehwen kase ru ga sipo a ye be ne dey ena ye dey yetime hu ehwo ma me dey yi enu na laji
eba ye hwadwen a wo papa ni ti wo ba busa say akwara ni da na da bone adu na da bone wo say ai da bone aboa ato so hu because then ato so papa say papa ni wo sem no eni asem asia ki na obi ki ni ba ana o kan sema kasia tren no ma bia eso ye hwe sanu mo ni nyina no yenim se bosomsem da bi eso mo asema o ka kire no asema o ka kire no nyina to so onfa akwara na taade ana onfa picture onto gusua onto snap on bone ni tore si klabi se ko ko jaga ayinim na watoto egum spirit found increase and plant according to time to time spirit so who we see to me no ebi wo wiem ebi wo asase so ebi wo suom Arabic na ka say tons brofo o dey come from our go secondary school ala keje tie yakofo okay o see friend say spirit totem totemism spiritism totemism no o spell totem ya MISM ba be ka ho na mism no da be hye ho enti spirit found increase and plants are called totemism spirit enti spirit ni bi wo sa asuonim enti sa papa ti bi di sa no man ko jemu no wakanche a ewura to wo hye de no ka spirit asampa ne fen duga ya try ya just spirit my ya try na make ati pon say on fun say ai nana kan sa keke bibi e de wo ho tumi ye de wo ho no mu tumi wo kwa ye mu wo ye mu mu ne nua mu nsuo na jawaso mami si fom na bra etino yehwe akwan a papa de befa so no bete ne ho ase so hu ni ba no wo mpokura no a no ma ma de gya no kwan no se no de enokura na ya na dodo na yehwe se amehu no minimum sa enu so ari se wa de papa na kan tino na ai bala na laji kasa no na opani nyu de ba no church no on ho pram so de onya botre entino ni yehwe because na so papa ne ba de nwa se otiase o so behu ne na so no wo so behu sanche no so de na so no etie ni akire na so pay because 3 months akwa to 4 months etie matana se na ya na so na papa yehwe ni yehu eru so chasem okay kokara se da se de nchemre kuno no totemism kokwada se be kuni pa ya duga ayi for no tabo bo the spiritual no tabo bo suspect ni mo nyina wo se busu bi wa o se akra e dey aboani ne dia me ye busu ru ti abo we ye ma abo tamachi ahani na totemism spirit ayi duga spirit ya me feel ni akwa tu ya no abodi bia no dia maye e be dey she dedi kan medika de afasaya opani bi okuja ne ba pan no okusku no konkran ano kuja ne kwako me fa choko VIP ana STCGH wono fa kwatena kem no sonko eto okuja na obesi kofi oho ani tisese ka na ne ba ne kofre ne kana kunya enkwanhia enipa umna dudu na nipa umawu ohwa bu wan se ne ba ne enu na ne ba no se wo furu ka no enkola boni nsem papa ekoye na no sifri no ko ne boyfriend ho no ko share ne boy ho anko school no anko school na ne boy no ko wi bia abre ba yese mu wi man fonu se on ne ba na wuo na kikiki na ge ne ba se nemu mo ama for friend say owo ne mpra ho it is a wa when the bad time o ne bad time ka be ne den the so for city ha o nya e nya me say ye it's a den nya o na bi o they say nya mari ba so for uti o da o ba kwan e ja ba si ko froka o kon kan tie yankompon utimi fa ade enye so e de genkwa de ye bunu bone o de genkwa e ma ne ye tie nya me say
yes what could you papa coin na me say ana o course nyame timi fa de enye so de gye what ya car scan the man what take it what track eje car ne ko obi ko di bone so na nyame de no so agye na wakɔ ne mpra ho eti wo oni sɛ car na kɔ konya nkwanhyia enipa na wuti nje obana wa menya no hwee menya me ba ana uti sɛ obana ko ɔsia kɔ ne mpra me ka so ya de ede zedo obana de den menya no hwee oh sɛ menya no hwee o to be to kra no eje menya no hwee na ke mpra na papa asevu me ba no papa efa ba bia ye boa no ya sɛ mpra na bada na mpra no na ko tu gidi sɛ akora no wɔyɛ papa na tɔyɛ bɔne ɔnyɛ bɔne mpra no anyina na no so yonga o ko school no so so your boy so timi ni ja no wɔyɛ de ne mpra no young boy ana ai no akɔhyɛ no mate and ti hwɛ nipa timi fum ayira yɛkɔyɛ kɔ pipiase asakraka akola bi yirai mocha be fa no okodi more than 40 days ewo nwuram we ya boso me nayo meba we ya boso me mako nice me de me kan asakraka we de abros mocha de say eni boso me nice ani sa range na 30 days 40 days ani me no ya adwen ni bi asim kuro mu pɛn enti asakraka ne je say afen no mode ababa na aba me kwa na minute omo de me ko mam ko hwe no na wo hye da bim na omo ma no entuma fita ana modene emanem ko hwe no papa ba ko nso kra do sunya no kwa no so omde no ombe fa no kwa omo ba no ma yini nsa kokromutu na firo omse ono ma pam di mutwa ana me ko hu ababa wa no hono ne gese omo pa fa ne se omo be so ne ne adwuma ni mu made e hu ne se oba wo gini dia openasem na akwa na ira woda hu ntimi na wo tabe e muja so woni mu a e muja eti so bema bia pene o de titulu e ma ne pomba pa eno mame asem ana me ma so pre omo ne mame asem me no kai si e se me de me baba ne be gina na mame gina no si a na onko ne papa me ne mame gina no obaba me ho onko ne mame ho o penasem but o mu akola no ne ho nton abranti bi no bonyu me se fe ne Castro awo ko ne asamoja ko ba bi kudare se wa ba to ma bi mu o mai to ahero esin o ti ase se mfie nso atwam the declarence wo o ti ase je din a ne papa ewo se nitime bai me hu ni me bai eja kolai me bai ko kami o se bi ko o mu kura me hu se me bai wu si wo mu so o ti ase so nti ase pomu de se department bu very good me wa brantie bi a o wa asafra no ho de pa e bo ndi enzi a be si na obi ahun e fe ne mafia ne ho de papa sa time no okoto nsu onko obi no be abrantie na ira akun sabri be se no obi ahun no wa ira bate ba ko che fe ne Jackman be si ne Jackman e busafo be se no mu hu no de eti onu menya opre ni nyina no ebi abaka se wiyem ko gunsa munko twa wei munko ye wei se obi obetima che na twere ne mom de bitima ba ne se ekon bitima fa so a odi be hu ne na de hie no ana de hia no pammo twa no ni nya ne ma che no eti de hia ne se me hu ne me de hie se ebi o wa ya me fa sa mo ebi oba ko no ko owu kura abaka se o me bai se wo wu no da okay open ebi kwa no hu ni ba ko che baabi ebi a ohun ni se me bedi se me hu na mom se nipa ni onwuye omje na nwayira ejafo anu sira emhye ene daudi wo ye den a se biokun se bienya ado wo ye den a se biokun se bienya ado dan otimi na otimi ehun tan kopem se bienya no me de me sene se onyame enum no na kwa bitima faso a obitima hu ni de hye ko moja de edi moja hu ne efamai GH era aje ofori opoku STC ewo GH aye labor data filling station na chiwo ni nua na ye na Akwasi Desen semi me da na paso manager a wonom no ye frɛ no
amofa yɛkɔ heman ɛbɛn boɔ ho yɛme ade ma memenda ana na yie no ɛba so sabe de ɛyɛ Dr. Fokuo ana ɔmo ɔya ɔba sra mo no ɛdɛma so da se Fokuo madam pena semfa na pampa mo no ɛno ana beto ɛsa de isem ɛsɛ mi de ni bi no ye ho ɛdɛma so da se yɛkɔ Dr. Fokuo no beto na ɛba odifo bɛbam na yɛhwɛ de odifo nso bɛkae bia na nyame wo bibi ka kyerɛ no a ɛhɔ nso yɛbɛtie ɛde afiri hɔ no mu Dr. Tirase papa wei na yɛsɛ wakɔfa aboɔ bi ɛde aba kyɛ sɛ abafoɔ ka sɛ aboɔ bi saa aboɔ no yɛnhu ɛde ɛnam so ma saa aboɔ no yɛsɛ ɛyɛ miracle sɛnkyerɛne akɛseɛ Doc Kataji bɔkɔ deɛ Yesu tiase a ɔde ato ahaban mu deɛ bibia da na kwan bɔkɔ na waso yɛ hɔ de sɛ de nyɛ izo sɛ de ɛyɛ nkunimdi nko a ɛgyina soro papa yɛso asa akɔfa akoa bi kura ka ho akyɛ sɛ ɔbofrɛ no akoa no ɛso ɔno de ɔba massage bi kasɛ no baabi a yiyɛ fifiri asisi nkyɛnkyɛn fixe obi anya dislocation nsɛ ɛhwɛ afiri so obi sisi ɔba wɛsɛ ne mu akyɛ mmienu saa bia no wofiri ne nsɛm baa ɔbɛnsɛ wobɛka sɛ nyɛ ɔne wurade mu no ɔtene na wɔnhwɛ yɛ wohu no wobɛka sɛ ɛnyɛ nnipa a na wakyerɛ ɔni na yɛdɛ na just bɛyɛ sɛ 30 minutes wasan so atene sei nyankopɔn adom ɔ sɛ asase yɛ so no nyame bɔɔ nnipa ahodoɔ gu asase so na ɛwɔ biara no deɛ ɔde hyɛ ne mu a ɔyɛ de aboa ne dwumadie ɛna ɔsan bɔ nneɛma bebree gu asase so ebi ne aboɔ no okay ɔ sɛ wokɔ asase so a yɛwɔ aboɔ bebree a ne nyinaa nyɛ one design wohu bi ebi te sɛ asɔsɔ a ebi nso yɛ kukua ebi nso te sɛ akuma ebi nso yɛ ketekete mu te sɛ gale ebi nso yɛ kakraka yɛ sɛ wogyina kyerɛ wohu baabi a womfa adɛn nti na nyame anyɛ ne nyinaa baako na wɔyɛ biara wɔde ɛyɛ ɛti na twerɛ no sɛ adeɛ bi a nyankopɔn yɛɔyɛ no ɔyɛ ma biribi enti aboɔ soronko bi a nyankopɔn so bogu asase so a ɛnyɛ decoration na yɛ enipa hawa no yie no awurade ayɛ Dr. Fokuo adom yɛnyɛ video wura Ghana ha na no na amanfoɔ ba ma bi sɛ Dr. Mesro ma mbɛ miɛnsa pɛ kɔtome mpɛtifi yɛfa nto mpɛtifi ɛwɔ adwuma soronko a yɛde yɛ ɛwɔ nipadua no kwan mu ɔsɛ nipadua bi a sɛ wobaa wo nsɛm hwɛ a lans tuntum bebree wom da bia meka sɛ nyɛ sɛ nyame bɔ nipa no na dɔte ɔde bɛfele no asa ɛne ɔgyaa ne saa ebia wɔ adwuma a ɛdi ɛfa w'ani wakoma wahra wakyɛ sɛ nipadua no sɔs ahodoɔ wɔwo yɛ mu no ne nyɛ na nyame ne design saa wɔ wo nsɛm the same thing wɔyɛ bi wɔ nam nti aboɔ no dwumadie no yɛn nsɛm no yɛ nam mu ɛhɔ na yɛde di dwuma na nipa no yɛde yɛ ne ho adwuma obusa sɛ ada ɛdeɛ na ɛhyɛ aboɔ no mu ɛyɛ nyame tumi a wayɛ wɔ program wiase wɔ awie aka sɛ ɔbɛho kii no eti yɛsrɛ wo de bi yɛka sɛ ma yɛ mmɔsoboɔ sɛ nyame no nipa nti ne yɛyare nyame se sɛde bɛyɛ n'anu anyam ɛbɛda adi ndira eti sɛ nipa anyare a nyame anu anyam kora wobɛhu ne sɛe hu a yɛhu nyame anu anyam no sɛ wɔse yɛmfa haban sa yare ɛne wasan so abɔ aboɔ a yɛsɛ de sa yare nti wɔn nyinaa baeɛ na sɛ yade ama a nka aboɔ yi ne ahaban no ka yɛ business ka wobɛka sɛ decoration anaasɛ yɛfra wa ne hweyɛ nanso nyame yɛ de ma biribi ɛyɛ deɛ a wo nipadua no nhyehyɛeɛ ɛti na nyankopɔn yɛ ne saa nti bia meka sɛ wonya haw bi a da nyame ase sɛ wo ɔbɛfa wo so ma obi ahu n'asɛm bi anaa wate n'asɛm bi kyerɛ sɛ nyame dɔ ɛnti na ɔma n'ani onyam yɛ dɛn ɛfa wo so na ntena se tuanamɔ na afei deɛ nyame pɛ sɛ ɛfa wo so ba no ɛntumi mpie mmra ɛhefa na wobɔkɔ pakyi number 1 tie bi obia no pii no da bia meka sɛ wotwerɛ pii baako na de one ɛsɛ akyiri nnipa bebree taa mixe kuro no Kumasi ha yɛwɔ pakyi number 1 ɛna ɛwɔ number 2 asa 1 and 2 na ɛwɔ Dr. Fokuo wɔ pakyi number 1 wofiri Kumasi ba wobɛdi ka pie number 2 ɛno no nyɛ 1 dodoɔ na bi ti wɔn onye pie 2 na ɔrim sɛ wɔnyɛ pie de 1 di kan dabi mesrɛ yɛ na na mo kyekyere no mo kyekyere firi boase neba eti wofiri boase neba na bɛdi ka du number 1 na mo firi Kumasi ba de a wobɛdi ka du pakyi number 2 asa na ɔba number 1 deɛ bɛboɔ yɛ tia wa number yi mesrɛ fa pen twerɛ number no to ho yie na wo twerɛ number na nka sɛ watwerɛ nti wo gyae na wo ba no wafrɛ wo da wo twerɛ wie nwumre ya frɛ na confirm sɛ Dr. Fokuo number ni ansa na wakipu number ni yie ɛyɛ
0242 0242 155 935 935 0242 0242 155 935 number to me 0242 0242 442 166 0242 0242 442 166 number me nyina frɛ na confirm na fei esan store mame mi sese na won famra dodo na no aya na nye won fon so fi se e bia na no ba bi okoye sike bi edu tu ni tiri so wenye sika no kura duro kura ya fama no anase mpo ya hwe no enti wo beba onim se sanso na besi eje na dodo na ta pese wodi kan bi sanse won fa se na emra ansa de bia me kan se Dr. Fukuo de sabi enye wo sika semti ani dwuma ya yedi etu de wan kasa hu nipadua ne se afiri papa wakoboni mo wani nye ho bra kuma kapra na wukura na mfere fabra ye be yan hyehyeye e de aboaw ama yade anka ebuku no e maso fisada masma me kan se nyame asem no wakase yare yemu wase yare enfa haban sayare eti ye de ne de ni pe yare a na yewu na chese de nyame kan ye no nye no kura na ente sa eti me so ukotodwe na ye wo ya usisi na achi a o se massage no eye ne ye na wotwe mienu bia e wo kumase okay na wotwe mienu si last Monday ya shase a ti be Friday ye we Friday 2 weeks ne be san so aye fi se branches no do so nti ofiri ha o sa ko rounds it me so wunya maya o kire na de cheye massage ni guso na make just so owure ya wo kana asem no o de ne saka oni padua na bia entini no ntini nya adwuma ye also obi ntini moja no ntini nko etire bia ne pressure gina soro this one no duro ansa na moja na time flow kakama no eduro ri sa ya ba 40 minutes na pressure na sanso rezi e kosoro kire se veins na hade me so obi woni guso a etimi pai be ntini ba pai no wonya stroke and one hwe abaka se abaifo na yew nanso wan kasa kwan a ofa so a entiri ni ntimi nya adwuma bu wani guso no e na kofa bra wo ba abrantie ye be ye ho adwuma amantina ye soft na fie de duro kan na fie srade ne nyema sisi a e man frema moja ni nsuo ntimi fam no ayi ni nyina frim amantini mo da ho afa wo da wo betima da wo a wo nante ka kibia wo bre no e be jai de bia me kama me ba ko oba me ho wo doctor se oba prampa ji so kofu obi no oba pratwa ne ka nanso obaji ye duro ne ono atimi fa ne ma so akọ akima na pressure be bia na de ne nam ene kwan na de ne fa so na aduro a wanu baburu fie mu oda so no aduro as da kokro wa anu bia na asem ya to no ene oje habanu o wisu ye ono atimi fa ne ma kọ akima eye bibia ofie a enye obi na ye ma ne biem nyame tumi ode sha habanu ene ye san timi sra wo a wo timi nka adwumei no enka achi de ka achi ne se wo ji achi ya wo mba fisa won twa na mo amade a enye yade ere betimi de go to so abrew nebo se won nye achinyi na wo se enye na wo ye nyame na eye na wode ahaba na gu asase we so a wanfa hinta wode amama ko a Dr. Fukuo na wutu na mo ba breti ya wabi no condition wo mu no ye hu sabiem na wan kasa be ya dance e wo won a wo twa wo hia e wo mpatam nyina pechi no me se ye wo 1 and 2 nebo Dr. Fukuo ye wo pechi number 1 off Obuasi Road anase anwa kwanta Buase kwan kese ne so wodi wusi wo Pacific Filling Station wa pragiafo bire wo ho bodi ka kire ne se o ko Dr. Fukuo wo wie odo ba breme ye ye dwuma firi kwasiada e de kwapim ni fiada so me se okina e na de kye massage ne koso abo no so dwuma die gu so se de da me ka kire se wo ba eya mawre few socks fi se socks na wo de ka ho aba no ye de haba hodo bi se be ye dwuma ka ho na fe ye de obo no ko ye wo se ye de fa so edi yi haw no yade no efiri woni pa sunu mu ma no ya ye ntam na chese wonya afa hodi etifa number yi na frɛ me na confirm number no se de be ya wo betimi de wa be ka yensa na wonyira na fe de ye ka na ha no wo so akoya dance ato aso migidi ni pepi ye de dance ya ma wati bi
wɔhwɛ bi wɔ ni so television ahodoɔ wɔn a wɔka kyerɛ wɔn nso wate na afɛ die biam na wɔtwɛn adentira fi sɛ sika bi a na no kɔ baabi a wɔanya nti wɔn sɛ wobɛba Dr. Fokuo nso no ɛbɛkɔ saa de bia meka sɛ me ba ayara me mpɛsɛ bɛbɔ sika bi sɛ fa sɛ bra na mu ankasa wo deɛ fa deɛ wo wɔ bra na wo ba ka kyerɛ me sɛ doctor wo ka sɛ meti asia na me yɛwunia eti deɛ me woni ye gifa boa me awo ma yare hwɛ wawie ye bɛgye ni ayɛ ne sabepepe e de ama wo number ne ye 0242 155 935 0242 155 935 tienye 0242 155 935 ana 0242 442 166 0242 442 166 Pechi number 1 off Obuasi Road. Nyarwade de ebrenti me kasa me boboso a enu de so. Etimi so sa woda wontimi na wonante akebere wa bre ojo so ntentem woye bema ya show pipe me kire say prostate say ye cancer ana say eye enlargement ni nyina no ye ho adwuma edanchen a awo fi say enum yare atimi si awo kwan say gonorrhea say syphilis eri ne keka ho emporianya syphilis amana ni wo hwade wo hu ni ye etuobom obi so onya catalyst obi si glaucoma obi si na force ana say pressure wo so no enusu de wo mu bia de me kan say nipadwa no da so te asede a enu da so kese e wo ho fi say wuntine nyame da so din haban egu asase wesu no Pechi number 1 off Obuasi Road. Entrance emo obi enka se sori kwa ansa na watu anamo akọ fi se yempani fo se aboa no wu ya ni dua da jama a obi nyima no eti condition wo mu anumrei ene da bia no wo na wonim a woni nye ho no sabra na ye moa wo medima no sie no me kan se ye nyane wu enka se oni school efi se funda ka da bia me kan me se bo de e che se ho dropping e dia ba Pechi no why eti e dropping ho se fi so akota da ka no brain food kwakwa ye fa ho no and you beje we are atete atogu sa train the so de ba e de aseda e wo yade ensem nyami siraw o person ni me aka sa dim komo 101 na bra me de manu si na me sore no frame number we 0242 442 166 0242 442 166 Pechi number 1 off Obuasi Road. Additional Doctor da say Yamin Shawn so Doctor ne tene nkano o Pechi number 1 ko hodomo na omiemie nipadua mu ma obemiemiem body no miemiem wa fu bo say yes bibia de dara kwa kama reku e ba mesha ana me kan forma eye kojo reku Royal Enterprise no papa no ewonuro ankasa e ba no say duro dia eye reku he ba mesha akwa no owoduro ankasa a che se wunsa kabi obi a wo high ni low pressure koko hawo se wani ana se umenses mayie akwa no wo ntiyom mo friend kurasini doctor mpa wonuma bibiduro a wode aba breko heba mesha numbi na ho beto promise bible o Ferdinand Seba ke Sack Pharmacy e Patase Blockhouse Pure Leaf heba ebuakwa ejo so Government Hospital no na nimu hodomo a obenya biato ana Total Amazing heba and so Tafo Methodist building no mu obo at Time FM Kumasi a uko Tech FM abi wo ho ana se uko na so ekese na Brema Pentecost thank you Jesus ya twegu animu no eno amu ana rekowo the number 0244 470067 0244 470067 na oni rekwa kasa na korobde oni tua eno ana ese onum beer de eno any club ensa kama chilled one uche chuchu na yini huba na dia bawa no onum bottle be mienu anadua but why feel okay
eyensa ojonso kama ji nipadua no mu fi eyepo club ye be de enwa ne club no bi na wonu hu da okasa mpa kwasi kan sense yensa koja farmer for da roma wodi koja proko dia ba wa utipa wa awate aguso ohinu so ne nsuo wedra eye koja proko na se sabe wo senso na ekeka na nsen ese na nsen wo senya den na nsen ese nkabia ba wonum wo sena ese colors bi bam kope koja Jacob toothpaste ni bi na fa twitwose onum beti osibe fitafitafita hode okasa nso a enka papa no be free mu aba Kojak regular fluoride toothpaste enso hodomo ebe ma say fita na nya hoden ni pii ne ne air for no de ye de ensuo na aye ntu de gold man wo soso onum kuchu enwa enno na ukọ baabi buso onum ada ho kama Kojak for adaroma ana wakofa de aba ukọ pharmacy so ya o ma so ya kese no Kojak pharma o kan shi drug line obinya bi kuma senso Central Market omo ho from 0244 559 597 0244 559 597 na ono makasa Jojo vodka mix na mfode na mfoshia do fone ya do foshia ensa mbu hia Jojo vodka mix egugu botu keto musa na yenwunwunu na utu ano a na de bo ano a na de gu anu a na duru yemu a na wa ehya se fawo because ampa ensa ne kama ukasha taste no kra no good o mind ye og Paris PVT ana edin say ediaba ama samai enkran obi wo ba bia ton se bia bolo ho no mo se who's divine favor ho nyina benya bi ana so be frɛ upe dodo a na wa frɛ 0553 959 654 0553 959 654 na woni mpanyimfo atwetwe eho enkomo ma menko difu panyi ho no na menko tie ne kakra emfa nsɛm a ye kan ye papa yi akora no wate ase na wawu ana nananom afa no ensuo bi de ne kɔ ana motia na afa no nka sunsum ne difu panyi ato dem ho no na sunsum ne sane a odifu akaba minia bacho meje so na boko de Yesu adom me ho ye pa ye de jana se yim se fie so boko Yesu adom bibi e ko kama am se ne ya kesi de wasumsem a e da mani ma de no so yira ye boso me se 5th July o tutu ho ana mo bia ko ba bia ba ko bia ma ko police station ko bia ni nyina announce akọ ni nyina and from Memphis July ni obusume 9 and next month 5th year by November 5th omuhu ewiase hu ewiase hu say the Indian Americans are say number 1 abofra no kra me hwe ni picture na me susu say 20 years afa no nya 20 years it is one shade that kra ni asa but we hwe na nim ni mfie na ase obekasa ase ana we ni picture dada there be oso nyini ntem onto bo ha 20 en kanemu atwe but we no we tia na hene fa na mote konongo asante achim yo so yes the American say embenimfo si achia enzu mui desina kasa bebu ni nyina se odihie bi yira Ghana hanum ne yesi ema ye ho mfie maako nso ansa ne yetimi declare se wo ese no bosumi maako se enan akwa achiri nso nkwa achiri bia ena make sense bi mu akọ malam bi ho amoma ye hwemu amebi kro maka chense abofra ne tiase ba bi nso bi o make chense se wawu na mibusa se mo ba ha no modi ni mfoni timi ba mfoni ni kura mo wani phone so ka pewe no ho nge BBC ne di hia na se kura so Banya de si ebetimi amma print na nyambo akina no mo de aba be hyiaye na ya hwehwemu ahunu se abofra no ebi kura na spirit bi na afa no ena ebi wode ne ye bibi anase bi akohye obi ho anase bi kura nipa bonifu bi ena ache na ye ne nyedo abi
saa nhwehwɛmu no betimi akoso wa aso ho okay se koba ne saa ne nhwehwɛmu ye betimi akyerɛ papa ne se bia sei na ɛkɔ but yenya saa nhwehwɛmu no de meka nyina nsɛm nka makoma ntomo ya enipa ni so no obi bɛka sa abosome 9 de aye too late benyame mu no bibia ne ho ma ka akyire enti de meka ne se mo aya ade se motu ho anamo enhyira de ye kasa sesi eso baabi a enipa etie ne dɔso mo boni din ye de nimfoni ato so obi bɛ frɛ sesi ene de won bia aso no ye bɛ momo se de bɛyɛ na agya mo so mo de hye no mo nsa bɛka no medase odu fanyi ne yete de nka no atwa ne se eyi no pe kitewsi yedudu wura enti adam ase se do D4 ka no otumo betima print the picture aba ana na alaji nso akyerɛ mo niema bi a mo nkoye no wasase no so ntidie ubete the boys in your court ntidie mpasa mo ye bia no ewo mo ho no mo amuzu pi heba mixture ewo dwaso wa wo jonso a emflow yie ana se wo ho no mo a oba mu keka wo ba mu keka wo ba se de wotie na se wo ba mu ho no mo adore enye papa nka boni bi gina wase chichishi wankata kura umpe ukutu kura do hwene ko wa otisa de nkoyie amuzu pi na bitumi aboa wo na etu ase be ma so be mum keka bitu ase emu keka bitu ase na ni nyina mu no opibiata na akọ amuzu heba center ewo Kumasi heya eye tafonhia yeso amuzu junction amuzu number no eye 0247 776743 0247776743 na oni na kasa Alaska Star Enterprise ono tutumika na bra na yemwawo na upeto siesie wo dem na ho yefe obi akasa brai sister wo dem ho fa ho na ese odi wani ekire obesiesie dem mu maneema di siesie dem na obi awura ho a won say yes eba no blind curtains wallpapers ana say modi TV stand abai wo dem wonum titidie na isi wona na da isi won da bi ye won pa no kania bi si wo fe keke odifo de ni bia ana afi decorative watches plastic wardrobes ne center mate PVC floor tiles ana afi artificial grass ana PE foam ne nyina mu no ukọ ho no mu a ne ma ne nyina so bo no ededa form say hu atete so kama adum Kumasi Prudential Plaza hwe ni mu Mrs. Anoche Plaza dan wa mu ana se obefre no 0200 281080 0200 281080 na onu makasa wude dem company limited for that Roma urade omu de ofie bites and sorry na no omu de ba ha your boy and sky adena ba apie enya pie opebu nkasa katachie no efie ni panankasa yayi na pie your friend efie bites na anya bia odo no mu a tim say yes habankwa purely herbs habankwa oduma totin habamanka enye makora mfu nyamfie dunum ana o makora nufu a ukoba bi etonse bia wo so pe efie bites fadidi faye bibia usisim ebeyi ni nyina amemu ada ho kama opadodo atu a no afre 0594 399 434 0594 399 434 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo obeji woso na woni wodi nkomo kama the here the heba ointment maami dagomba enie maami nidin dagomba no akata ni ni nyina so na nadu ade ba ye friend the here the heba ointment wa uti pa de bia complain de bia na oba ne ho ayehyeshi na kurei oda wona na ese ono ho woso ensa bia gu akoda no ho unipadua na ese ensa bia tebu so enyefe osaye no ebese unipadua no na me da gomba niema komi ye tunya bia buo papa ema hotutuo wo adwuma kakra no abre usisia wo ya wo tedi ba unipadua nte twon na de da ade be kina ho tow the here da ba ointment ba bia ni ho so honam ye ya na sempompo aba wo ade ahono wo na ba bi ayifo se ho fuma na de e de opedro dia the here da ba ointment eno na wo hia
honamani sawa bia da hia da ointment mame da gombedru no o pe bia ta uko pharmacy herbal shops ahodu mu a ubenya bia to deni herbal ashton fredmans keo samanko kejetia ana afei pharmacy ni herbal shops na ebe no uko abenya bi 0242 712113 0242 712113 okay yebedin komo akura na wono so sunsum atini mu no enye sunsum ketwa yende kwa mini so biko baha nka me papa go sane wa ha kama ni baje papa na me mudi nye na nka wia nka me no nka me pena tia no nanso amma yene ni akura ibedin komo abaya o tumi atini mu no eba ne wan sunu mu o ma menko o babpo ni minim sei ya ba ziana yene na betwa so amuzu garlic bitter Kaish Chakram Sanfro Kaish a soon tap send party jack mama we asian kanyo hey memre daba ofa pacha mama mfro he no kwa woni abri say maso ya yeshiro nana na de se ba bia meti ye mi e na me wo fa send mi sika di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount yo de ba ye nso a me koyi a ehun sem bebre afi kura do mo busam sem a transaction wo hoda Debbie enke chibra ka che offer say on download tap send so download tap sender or send this come away e baba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afana ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so in the process maybe say promo code den no about Insura FM asho e basa automatically no ye cha £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, meje se o kayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them Sanfro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we asian kanyo. Hey, memre Ajis. Saturday, Mrs. Me when you pejom, na me fan ko faith homeopathy clinic. Aha yo mfidie awodwa ye didi dwuma. Enti na aba ha wonka wo yade no. Yo afidie ahwe nipa no akwa aduasansia. Ne mom usisi no na a big problem pa ka. Wo tratra ho ko akira. Ke be ha wompumudin. Customer, sister. Adia wo hwie ni nyina na ehwie gu fam yo. Nia, mani o. Wani. E na wo de sorry, mama mfa nko Faith Homeopathic Clinic. Sister wo gidi. Shie. Tatashe. Wani sube yo panie kura to fam anajo a wo befa. Faith Homeopathic Clinic. The last time Canada. See how na this kind of man. Abra who can say the condition. I don't know catch them say so for ban wo the can happy. You can there pa. Jamal this kind of man. What no one buy? Only Miniano, Silvanus, Amedo. Michelle say Obejis can one one buy beji. I no one a baby. I no one a baby. Abra dancing Bianca home. Akora no tumi bia betena kwada mu a maame ankata akora ntiase onim ba bi efire na ade ne ba se de akora ne behave no ana me bom pa se nka studio ha nanka aka no ho nanka odifo ha de hwe de nke bekwa akosi anka mani beje pa bia wate odifo ha de ompie bia no wa mma so so e be mapa o ba tumi a wote aso kasa wote a ene me twon se bra na be kasa ma salamu alaikum let's say ma you say ma na kasa go fidie ni mama wate wo to say na me adom me so me ho ye pa na your friend say ma friend me fati ma fati achai ma fati free na bai agiso krapa achai no fie say manya 47 hey mabwa so mabwa yeah 47 mabwa nti no me yepe na bio
na me we na afi we say ma ya wu ya be afi bem we start am dey na o man fa date into e bi enkwala nchetu ayi tambe date bem ne wu afi bem nchire to hwa wanya mfie sei 47 na me use o ba panyi nya sei panyi be 15 o ba panyi 15 years on kura woni ho film to ye no nya mfie sei o hwa o nam swa be 15 na bi 15 be 15 years na wo ye ana o ba panyi no I was 15 ono susu nkasa bre wo sei no ko 15 ono bi na e free se ne nkan se wonya 30 years nzize nka o ba panyi na wo 15 ana ba panyi so enya 15 years ka wo mfi aduasa mas ni nye na bi school o ba no wo mfi se ni che minti mi when man metiti wo mu ema me classmate no 47 years we so ma ho be adunum enum ho ba bi o ene me papa no ma me le ko manya be 100 o nyina da so tiase sa no tiase e be jumaden no jumaden so wetima ba ne sa ho ma bre papa yunjun so kan asemu yo yenim ko boy ima nyi mei una waba ha de na adenam me de boko nso nye boko me hia mo afre nyame ho ene shirafo ho ebramba ne weenum omu de kati we ma me 1.5 year ehwe no a ene ki sansansama na o mefa no koe mo sande we ni ba me 1.5 year no mo sande ne bre me matiti no anaja me papa pra me ko hem papa meduru ye ne kola ye kakakaka no ne na mama fo fie ekoko school on pese obekọ no se se be ya wo mo fa mama no nsa fa mba santro wi ha ja na ye kakran hwe mu ye nkobi di ye ntimi man kola ne ye de enne nam ho basa wo mo de kola ye mama ya afide na ne masisisu enye otiko no ma wo se obo bum o di na se asia ade o ka chem se suwa waya de pa nya me hira wonte mpe wo ho no me se ade o se fie no sa de ni wo so an so bia amfie no ono me fa fon frame me nua ba ma no bona ma ne won fie me ene che me sa hu bi sa no me frame ma me na ba no me se da me tu oni me se ne ye ase o to no bo brim o bo wure de ma o pie o ko mbe ma ho me ko kan ya wo se na joma de se be tu no wa wi ase wana ka sa ase akola no we spirit ne ba no so a joma de tu ye spirit ne ba no so o ye dai esa ta me kaka na nyamba esa o ye no from so si ana kaka ne ba ye ko fa no filsirim o sole a o joni sirimu de na me de bai o sole na o joni no tietim no bo ma fa hin no bo ma fo di hwe be me na yiri no o ti ho sa no jai se me menna na mutu ha wo fra me tu me menna e ko ba me ba okuya da no na me na so atata wa ma so enye se sa mo de ko ha na ye ya mo famre me am fa ko asanteman ajade bia me kunu no aye France nsrafo me le wo mo da so le nti me ko na me ko so kire wo mo a yakopon ba brema wo metima aboa o ma ye de aborose te me de beto amo bone bia ni ho eba sa na wo ka bibi ade wo bo amanfo de obo obidi na obo ho ID no obo sini paninya ne dai me swaba eno no wa fayire se wo mu na ye no wo mu na ye no arab fo ne se ko mo de ni tukwan ye ma ne mfa ne tukwan no o nim die pa ye sai no e ba se ya no sana na abene kika ni nu ebe mai kura onya accident ya o ma bra ya bless ya yesa ase eku akola na ya ntime nkunu ne ko ma moto me papa accident no kura no o na bu nu na ne wi na kokora odu nu mpa mfie so mo ko wi ne sai obodi na so de o kasa ne so ye hwan wo ye se wo ye alligator obodi bi sa ye fra bi ata alligator aya me so aba ne wa fa ne ye so ono so o sa ba onu di obo no sidi so ye ono na ye kasa ye no afre ne ke ne me nua ba mai so so le ya ne kukunye am se da bi enye ne sa obi timi yu bi nim da bia metie nhira timi yu bi nim akokodi bonete ma ye family ho o mra ye pensen mama me
na na o ka bi se ese ade ne ba no so na ma o ye men masem aye men masem wo mo ho na mi hu ka kire wo mu okay mo pa cha mon ko Facebook mo se de ye na ba men ma yire no no studio ha de mestre se ma mo mfa nto nanim mo pesem o de we de da ho no de hu na yisa na mum studio ha de mestre se mo ba kata nanim mama me se basa me ne kasa mo kata nanim mama because nsem na ye ka no ebi wo ho no ma ba sei anotie timema kwabrane enai we kura ne nsa we kura ni ti ne nan basa wo kaden ti ho na no wo so wa nua o so wa no kasa fa do mu say wo no na ye sa de no mo di tukwan wo mo mane on tukwan no ho na nkadi ni tukwan arab for na ko mo school no ndinko mo de akra yi tukwan to wo mo mane ko na nim de wo akra no pa ba bi wo wale no hira baba fi to mo sai no mini aba man so wo mo kudo mo haye agimo ne kukonye afre no busiafo no na ya sansansen bebre so ho o so wo mo ntwa so o ma de ko bebre anyeye yeye na mi se hira fo de nyame da wo mante nyame sadam so mo ba boa me okay meni akra na mu ntwetwe nkomo kakra na yemhwe je obeka asempoti ya wonanum uko Facebook na bo se akra no na edafam ho a mema yire no mema kese na yire no straight ne ba okeka nsem bia opebia betima bobidi bia straight ne ba me se me jama nso na me kasa yi me na me ye kokwa nansi ada bia no ayese anti de bia koku Muna me ejama nso na me kase na saa bi pepepe se bi na ya abaye okay ye ba ne abaya na twetwe nkomo simple scented shower gel sibra na be pese me na papa fa dware saa ne efre no simple scented shower gel would be dware ama wa kase eye kama ye de fitile na de aba nti would dware a bu se hwehwem food and drugs board for agia tumu you on a different flavor different orange and different idea by yebani peduano nti unya bia obi abekase usemna ye hwam egidem wo bata otobeto ho ete huru pukupuku kama pusha wagu sa kama nti wokọ Nivea Cosmetics abenya bi Steven Buadi won bi ho ana afi Kumasia Felicia Bako Enterprise ho su benya bi ana pen dudu mu a na wa frɛ 0545 886006 0545 886006 na no wono makasa nyame adom ara kwa herbal clinic ni a twani tia front said na clinic and say Dr. Owusu Kankam the blood group doctor no ukọ hwe ni padua no hwe blood group kro ansa na wo hwe edi ho duru edi amaw onfitu bla ko pemfa duru nka wo na nkofo hawa amrew nipa pi akwaya sa konya hawo isan se yanhwe ni blood group no ye de aduma no we de debi ukọ woni na ye ya ohwe blood group ene ba bi akodu na afi wabo na afi woni na hunade kama wa yembre wo mpam nyina wasem ntumri kai na momfo mo nche na so ye ho no na yarefo bi abekọ wo ni problem bia no wose bra na sema be se dunu mede kọ no wa be hu sisaye sonku bi se abawa ni so eno achi enam yade egonorrhea ene syphilis nom obi a woto aseta atwetwewo ye friend sciatica prostate otutu de no di agorede pipe beto be mem hepatitis B ni C ni nyina no nyame adomara kwa herbal clinic Dr. Nak na Nak clinic womo etu ase e de amaw womo achiase anto kwa ya so eye Darussalam Islam school no hono a ana obekọ akwakoto wo mu ana se obekọ obefre doctor na nkasa ewa ahoma yi so 0202 195 062 0202 195 062 na one Dr. Nak ana se Nak clinic for atwetwe nkomo tie we de eno a na me de ban wi enkwa na bi school
na akora be ko school ohia calculator no so de ohia scientific one na de ama akora na akora no watimi calculate ne ma yi bi ho bokora bia so saa abatanum mo pe calculator papa ba mo ba eye Victory Assured Publications and akofade ba yes scientific calculator durable, affordable, reliable. I just say ekura ne saa say da na ade ede ne say ukoto scientific calculator wo hono a no wasa chew wo books no e ba ko SHS free no nyina mun koto books no ne ma nyina free hono mo different colors calculators ye dia ba open blue, pink, white any asha ne nyina e wo ho ana say wo be free wo no mo wo hwo ma chi kwan asokore mampon ana wo mo wo royal foam echi hono mo royal foam echi hono mo wo ben CCC asore no ana be free 0245 726 967 0245 726 967 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo obeboa se pe baako ana pe no doso promu nyina wo mo ede ema omanfo ewo hono na tie we eye World Vision Ghana woni Vision Fund Ghana for CM Fund 2 woni se enye no kreda se wo mom TV so na wo na mafie na so mo ka chamanfo so malo o mo to enka nche mo o mo malo baby a ntro sire mo obi di o mo din ba ofie di TV so say any World Vision Ghana ana Vision Fund Ghana ye ma lo obejusi kadi obedada o ntiem fanto anim na obi ba ofie ho na wakachiro se bibia ni anaso otiso bi ye saade ya make pe Vision for 0509 823962 0209 823962 na woni wono atwetwe ho enkomo na yaje so penske se brane ma otuo mu otuo body nufo hips are hips na wa opie na oba na fudi adanse system ho aye fe wachi ni mu animu wanimu no se apompro ye be hihye amra kama wanim beto so kama eno no na uhwe machi kwan na do ani ache be ma obema aye keto nso so be hunu no na pafo na fe pabam ene ano no ye betam na ye se wo ma no puma mu otum say yes dedewo omo kumase bantama G runabout no ede med lab wo no na chi ho no different we can go as ebe wonu wo no na chi med lab dan na chi ho a ana wo be hunu wo mo frɛ wonu mo e wo 0530 122 500 0530 122 500 na anu ma twetwe enkomo vodka mix de makachiro se bomodia na pebi na ye kama nya bi na ne adofo toto a jojo vodka eno ene nsa no wuli mission se na makachiro mo na abaye mon fra na nim kakra ma me se usa bra nim kakra why what was saying acha pharmacy mo me kakra okay eye de fodine to baby a eye ede na yo acha me de minim de yem unu ma de yo acha de bi ede na won san wo twhwa sa acha de bi na meto na kasago fidine na mani so breme no minim de ba me so a minim se de ade ne ba me so ti me sorry ya na me hu se ekuru wo mensa no na mbusa mam se de na ya mensa na mam se tama ade ne ba no mo so me mu no na mensa no etwi fam enti na ekuru no ba me so am ka se yo enti e fa sa kwa ne so na mam mensa no ekuru ne be da ti ade de ba wo hu a che de bi abujafo se moko Facebook na mbo se nensa ho kuro ni na mebusa ni Facebook ni show pa lady atoso amaye enti hwe nensa ho na nensa bonkum na tim se twa pa we kura ewu no
wohwɛ no ho sɛ kutwa bebree deda no ho kutwa wɔ no bebree adeɛ na ma ho na yɛsa no pacho minim wode wonnim pacho David ti eba so wu hu hwe pacho David on se obu ha obeka se bia se me didi a bia ho a me hu se bia mani so e metum na obi ho se o da bia me hu se bia pete bi twamu a mani kotore ni mu a me hu hwe se na wo de na eba ye pacho se me de na eba de na mani subrimi oni su yotum pacho eba nsema wo ka no wonim pacho David minimu eba me so krampo me de minim bebi a me wo krampo uko isrim ne na akoye pacho manko yehwe uko di aduane bi pacho David uko di obi atem pacho David di atem dia fasa antitimi o maame ni pacho o siwa o siya se ba o so na ma wo ye nkurabɔnesɛm kakra ampa by eno de yampa satan no na tamana mo sirem no etoda sade ne ba me so a na meyem hyehye me ye hyenso na meyem hyehye abakwa na se satan na de ne start no na meyem hyehye so me ka kire mama na san papa se ni se na ekoso a ye o mo mfi me almost me mfa me kula se me mfiri almost onkosi sade no munya hu sade ne da adentina me ka sade na me so abefa me am ba hanom no ntisa me to na meyem hyehye me na me ka kire me so ase so a se ni se na ya esi osire ma me ka kire ma me papa mo mfi me na me so akotonto dure ma me na me de dware me de dware ne de sade na mba biem ba na nse ya na de ne ba ya me ba krom ha na asenura ene sa ba me so meti wana me mu cha asehye na me ka kire me so nti de na ma ye me masem no pacho ende minim eba o so na ane me mako ana se ebetwa mu wie a wo fili se unko be ma nchen sa de no krampo minim se what de me kire no pacho ebrebe na akọ me ma ho pacho se meti ho dia samete ho ebeba mes bema ebesimi so a na o fili se woni be manda pachan ba mo so a ba so a wo hun se unya upese be ma na wonna pachan nti ho anche na ya woko wo boy bi ana be ma bi abenya ne bia o sade ne ba mo so krampo je se se be ma ene medawia ansana ma adwen aba mo so ntu be ma kra wono wo da no pacho minim no one ne dawia wo hwe nanim pacho se me ba fie o jisu ofri ne ncha ba fie pacho me ba fie se me ko krampo na me ba obusa me krampo me metima ka che se me nko baby because me nim baby amako obusa me ka se me te fie nti me ma mo no wada wota akwa no so bia obi enu ho nim no pacho debi ndo mo ne nim me de me nim o nze ne da kokwa kuhia buta balu ayibu die bi o mbe pra wo koshia buta balu chairman general koshia chairman general die o mbe prawo o koshia bia o ba fi otu se na die say mayas ye me ya pacho dende me hu bida ada yetu o ba me de aboho ama wana kora ketwa ana de no ba mu sa na ye obibi a won tehwe ende me hu bida na basa wonyemoye pacho debi na we de ona mabonte na kokan wa se ne na cheso obi abetuma akọ bio me pese mu se ebasa no a be ma ne hu so pew ana nipa na hye ne dem kro obetuma ba wura o nipa kro dem eno de me de minim se no sa de ne bam so dia minim ma me mako hu no be ma bi dem pe sabre na abanum se eti ho na buru mu se ya so ya na okọ nti okọ be ma no ho a de na okọ che be ma no omokoye de umaye wie obakora no kasa no wagine ho dim be ma ne ya no wanyini boys bi ne size ne mate for na bia anka wo kenzo to eba na actually bi mi de minim se ba de mi so wo ye bibi se eba sa na ya we ogobirim sa ho ron mu se
any here deliverance I can see a power. Odi mfanye bema na we there baby I make me pushing out senti no me me pushing bebre me pushing bebre enti ya mo di from rem because said any dey anything me me pushing bebre ya ma obe cancel bebre e dey afa na ye no mu na me nipa minia amanzai Edio asem na e to ko wa kra si dey na odi nyinsa be fie da bia o edu baby a enze nam se we na aye sunsum semunti no tumi ni eba be wura ni mu a wo be ma no be dwen se bi kro na ne ne ye bibi enso wo se na eye said spirit na aba ne so no so ento on se wutie na o se ubusa anse wanyi se pe o se dabi enso me fanse ne so we di adanse se ba ne so ko me ma ne de o hu bia o no mo no mo kosia enso nyi se bi antimi ma ene no che bo mu di free de ensemu free sa e ka me ma no kwa nke nwo so so me nya bi free e ho ni ase aban so aban kama kokko fe oh ensemu lady bia last time bi oba e ho so wono ne de no se e ba e ji so ne mema be se 5 e hia ansa na ne ho ato no nyesa ne hu ntimi nto e na hwe ababa wa ezu a utimi se oyobia senki e ba no se honam fam ne ade anka onye obi a wo hwe a open ho asem sa anaso oye obi opedede enom ne ade so but ade to me na control ni ntie ba udi agokra ma me obetimi adidi watem ase wo hobby so ati ase obetimi aye niema bi eni kwa se wo so oye enso nya ne pe but we no enimonyam nka urade so mo na ba enhire afidikasi so we no hia deliverance de wo kan na eto de bi wo hia akwankyira na oden but media me hu ne se e tumi a e wo papa ne side wo papa side ene ye ne sa enti se wo oh yes se nyame ya adom na se wo de ne ba ye be deliver ne ya gine free se tumi ne nsem na afa ye de akwankyira kan ne bibia timi aye kama atu kra me nti bi do spirit ba o no atimi gowro obi dem na obi akọwe usa na wankasa wo boy de Pacho Devi. Wo ba honam mu a wo ni boy. Pacho Devi. Ono ni te wo kọ ne nchen. Pacho Devi. Emo wo bi sa. Nanti said anene nansa na me de ni free ho no bae. Ti ho no kwa no makọwe usa. Anu na me free wo bae. Kokoranse. Na ye informative. Me ejama zo beka bi. Emma, sorry na papa intinase. Why? My German somrem. Eja boni tona ye masima be mi en 794 nso kabina. Aha. Okla no enkwansha wonamu no. Eso. Ei. Papa, se otimi ekobem ho ma be manene da. Be manene da so hu ni pakro. Na ya musu condom. Onde sabre wo hu. Ni musu condom. Ana ko wadi bi ache. Abo adwaman. Koso bi no dana so odi ro dia obo adwaman. Condom de on mo adwaman. Ti ono da ro dia no bo adwaman. Na wini ni pada but hu ni pa ne da. So ye kokko so ye tuntum. So ma me penasem, so on penasem. Ninga mi amu akra ayo no papa kra kwada wo. Ene so wo so esamai bo oto nyini enu bia o bedu 14 years o bedu 14 years ano o bedu 17 na tunu abroso on se 17 na so abroso amuso 3 years ono naturally bia no adibida mbo so anu akabia kakre o so akabia so on brown onibi ana ekremofo se mu on brown mu fa amu disie amu disie so na ni maame ane hu amane ni maame no ade na aye ne ba no pompe
sisi ai uji so ko ko fa asem ba sisi a hwan ana de ko za no so o ko fa asem ba sisi ya ebeba beto mami ni mami ya so eba ni papa de on fa ho eti mami da wonna adwuma badwene se kon be na me ba bit ma fa so afri mu e ba ya kon be bit ma fa so afri mu se si ya me ne tie ne nya me amwa na bibi basa ba no agi hum oyo odwane kwa ehe o ko hunu so onna be duru kuma se na adi ka no ka so be se du kurum ha no kuma hwe ya me bo ana akwahia akwa tifantiri tanwo ya a wonu maduro ya ko mbe tunu ayi 5 hours na ho ma ya okọ ayi adumo no ma gani tie mo so gini sika nkoi oso gini sika nkoi se de bo wie gini sika ko ye de na want to aso gini sika ko so o tura de so otua mienu o champion se ayi amakai akoy ba fufuro na okọ na onum sese on we na hosefu ndukuro mo se mu buni pa to okọ ya obusa ya mu boss ebe wo re fu ala be ko ebe on bobo na ebe wo ya fu ala be ko ebe eja kwari ko tua mienu sika ba kono na ne ho mada se ya wo de panie ne ne ele namba ne wo de panie afegane so yini sika nko so mi ba ku mi na go chewe ya eba ne sa maame no wo dwene woda wona okay eti yemituma se yede di passe difo betimi atimi ahwe no na tuma gine gine deliverance kesiye pa na tuma gine firimu ne salia akwari so no ho fa pa kama papa no ho fa papa o ma say mami 0322083581 83582 yama etifo nso so ebre no ekakra na monso no emra mu bi yanko yanim ofura no amakasa no ayetiatia na onua so abam kakra yemfa sima ba se enumu aka no emfa eba makasa manum na abono ndu hello okay 0322083581 83582 83583 and 83584 hello me pa che for so na ka se free pa che ke ni na kwa bro ma bolo nko afi mami ntio pa che kwa no ni na pa ni sida so fo e bi man para wo ti so e bi man oh yes amen yes sir ba wi na tuna de no yanko yanim hello kafra wantumi nyina hello Akwasi ni wajo mejo sudin ba bia kasafi danfo queen what dog okobra ni o mamentio amentia oboro bafo this what penny if you for yinku ya yo defi ya de yo se ne se kafra yimu yini flu anakaye na mi adom o won kwan die abesi odi fo ese e bo nyina de mpa e bo 30 ne fan huntimento na no de do udi ajite obi awi mu asa na ho aba o ai ilo ko sia fanti lo tani ogoro kai bi akure okay yada CP hello good evening mejo sudin ba bia kasafi na James me ka kete bu akwa James wantimi nyina so yentu aso hello Akwasi ye atene ni ana atene Akwasi no ba ntiwe ba jojo bi ahụ ya nye ntiwe din ka mi cha ke so bi papa na minim ze mami ya Maria ga ja na sam na ba na di sinya me din ya ogonya no baba yes yadasi yemfa de otoso bi na yemfa nkusi hello Akwasi ye na bo ni abo so yo yentiwe yo hey nse
ya baba duru ya ni ni ya do ma bayana fa wudu na okay eso kwa sia ogorofoni ya ni obetu ayinu ene ombetu no ya kama na muntimi nyama na honto yo yedasi yemfa mienu nka wana yemfa nsi hello Bajo di we akasa vi okay yes yemfa nsi okay yeda mo se Kedi akwa baby no bo de be obo juma boko kwa udi de bi hu di ni bodo e chiro ho de anko abo obedina ha ya bi se bidu ha se ya udi agokredi no sun obo juma na de wo mi na se ka chiro se wo ha obi se ye ofa ase ye na mami na opebebi na de akwa aha na e friend wi ase mu nsem de ku uchi Cobra ni na no ha na so so de ba na mpanifo si form na ye de mawo shanu so sa number de djuma e wo fi ha no 0249 597263 0249 597263 o phone number na how be awo bi sunsumu hunamane no yen ene be boawo na e po o ha no pemisibre nyame ya domo a brekum on the infia bosuye bisim ya Esidof one Laurentia on papa ye ne baso brekum nyame ya domo a if November ye nyina be ko brekum ti Sidof papa ye ne baso a akota akire ama ye no ayekra behwe e ho no nyame ni partner ase ne say ne mbuwuram na matoto no manto so e ho no medin komo ba ko menu akire ho no okay na ya ba beto aso so e ha Kedi yada se producer no ya no afre no na bibia person ni twitwi ho komo pia no ha obi an tsa ba ya yidie usu wubi obetumi dia ba ana no be kasa na dia to nanim na ohun kwan obefa so na yaboa wo e ba ye wompanyimfo a asofo a omusom akurai deliverance kase ene akwankyere ana ohia se nyame nipa e de ne be fam acha ne fuaka krabi ombesa ba habio na adansedie aba nyame ni partner se sabe de wiase mo nsam ye de si honom na ye bawuram ni akwasa se kase no so odi fupanyi Elijah Opoku papa ya saba trase bio Fadi school junction okay academy Fadi school junction okay academy you say hona akaw aka okay academy aka hono odifu panyi o china efiada kai china efiada bible kase ampa e wa asase kase no so no ko che di for kase no 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 so butumi nyame kase na nimu a Jesus adeso na ye kase se de kura na e betofo awurade a me kame chiro nyame nipa o china ye hwa baba wo ya kura yi kura kase akura yi kesi na beto na si wa sorofia me dase ense ababa we wonyini dabi na eniema bi se no wan hwi ya eduru ba bi a obekase bi ye bisu ene ne ba ye nuanom bebre ne ye nananom ye manom ye wo faasefo bebre wo suban bi mu a ye timika se wa ya addicted ewom ubetu ne fo se bi kura utu ne fo se onyae but still no say no enye ne pe tisa kura idi okoba mbobo na bu okura mbobo na onima de awaye wo eho ne ase onu ambo no kura no onimi de awaye de na maye yesi ufuru be madam na eba eho ne de kokrom no beba na ehu momo odifo ehu sweet e ba so a ubewura ma madam be man ye de obe nyina wi awukura wunhu na asado abe fi mu anu ani aba won so no say say ma de bi adosa no na no kra ohunu mposi obi adosa no ende bia obehu o se won tehwe yawo won ti bibia ne tumi susu bi timo odin ahon ma wo wiase na no odi ene wo tumi bi wo no ma se o start se wo de wo ya kopem so obese wo kura unhunu on se wo unhunu agisi wa se ene we ni se utie ensem o ma me ne kana utimi sa kura no
enke enye ne pe eso so wetimi ko back ro akoka no odidi watem be di watem because on enim de akosi ana on enim de okoyeye emfa ho ono hu ne wo se bi kura wanyini chen e wo sunsun because bi as abre spirit man hu say so wanyini good do ko akoka na asem sai be we no se wen hie nyame nipa bi an nsem odin nyame amani tumi a what the make for deliverance there be one we abekwa ko bon deliverance there be as we no we ese ba sa kra wa odi ne nam no kra also a problem we so a problem because we na open solution dia ma yes o person say nipa no e ho ne ase o person be say no aha ndu di agro kra na o say nipa no otimi how be say o ne ma nyina be say be say hwe entiwi ase on to da bia o obi ho no ma o problem obi empese obedi na chi because obi akodi akira man nsem ade abre no nya asem ketwa be se ko ba san so le so jana jeje mu nso ana o ya ase ehun odi fo kai ba mi papa bi amri bi o ba hanom be bosom mienu miens be na be nine kra ni papa no se ne ba no ko aware bi na akra no ko aware no aware ne mmoa ne ba no yare nko na abeto akra no so hodom ana papa ne se da bi sa na tie dia obaji ne ba free aware na se no de akra na betena se e wo fie good afa de wo kai a akra no bedu fie no spirit na atu akra ne akra ne nyina ne bae se motia spirit papa na eja na adwuma ko eja fie ho ko adwuma no obeba ne dan a odam no na motia na betwinsu ogum no ase wonu nyina me kai wo kai ababa ni didi a omutimba no ma be kai aduane ni nyina to ogum me kai sa spirit we say di wachi a ababa abekwa da kwa wade amanafa enye yie be ma kura fa okuro be jao na ne papa kura mpo no papa na jaju efie kwa adwuma ba na motia na be se ne mpa wase yes mo be twinsu agusu ntimi na so odi fo mu bro papa se no ntina bible ne ka se nye ne honam ne moja nya ye ni wie motumfo mpanini nka brekyerefo enti se wuti wiase ne se wo ye wadwe se wuti wiase ne kwa umpe bibia nye umpe susu mu ni bia o ha ho ya dance ye na gwa bonti ho ne ase odi for drop number no ma atiefo no bia na obi tie sabre person mu di nkomo wona etie ehira no mo hwe wo Facebook me number ni 055 733 95 055 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 when odifo penny Elijah my telephone number do wait me afre me na ye dinko o kira so ye mpai ba kase yambo akira mpai ye kiram ena bebrebe ya no bisa se we kire nyame ya ma me ba difo metimi ye hu one on one onu mi enu nko a yes and the amount for pepper because e honom na ye hintase hon ye oni mi enu pe sa e honom no nse ya no bia pese o te na so mu nsem ene de ekoso na brabom nti honom ne de nya adagye do so nsem ni bi ho a sorry koso no wo check your time no kwa ne niema ntu ne bibia na mutimi ka sa ebi kura ye private matter ntumi nka no ho se ye do kokokuam ne ko yi na di kire ho e honom ne ehu chenyam ya aduma fa nyambo akina fa di school junction okay academy kai ampaye bedwa ye ka se ma me ba ko tia wasere saa tu se semre bi no so atifio sa ana na o tie se ya o na ye ka okay academy okay academy
ise wako aba ona tia no obedi adanse ema piho yesa de odifo aye bi salamu alaikum ina salamu alaikum wa alaikum salam na boko de eno na pese huso ye kremni tisen kremofo kra muslims aba pampa bo muslims buy hoba ha ye honum me fan say 40% omoba ewurade yes entrefa kuna wo tom share ayi na no papa no freni no say ene homeda na wosa wo de osum de bi nim hwie de bi man say mani abie mpa yes ya de na wo man no sam de na maye me mani ntime na mani afra no kra de ma hu ya mani ati ntime nim say ye de kwa fa so de mani ati wo ho hwe man tena hwe entrasi wu man tena wu na say we are say wa wo de wadwe misima me misu wo nya do wa otifia otie me wo nya de kra man tena se ma nku man tena se ma yade bi sunsun boni bi obi nto apetashi ba ko 5 cities 2 cities fa ngu fo mo odi nku na me shira e fo amte bia da bia otie shira what else here nti na me ka cho se wo ye kremoni na se bibi hawo no nim se papa ye kan me nuanom ko o mo bedi adanse me nuanom ko o be demeti wo ye den meti ya che be yem fie 18 ne ka se go fidie ni ka me no so de me ko ba bia ka me se da bia metie me ne me ko ne ye tie radio saa ko pem se mo be pa ne enso ya dom na ne ya da enfie be 18 ne na me sola minteme na edu anajo obi ada ye krokro no odo enkola ikura te be da no mu ye krokro na me de be sa ye sem are na mo hawa gele usu da biye mo da ye krokro na minteme na me sale na matena se papa ikura metra ambe hu se papa no su ye krokro na ma ye ni se akoda no krokro family we je krokro asa pujania echobo na mo de mo teme da na me edu anajo a minteme na ase kakapewo katene so na mamune na makwa na mamune na makwa na maswale na matena se na se we die mentiase de ya mesa be eno no da nchan na menan eka ho na menan me ya da na wuntime na wo nan su sa ya wo ya dai edio mien de sa to su miensa mani amani su ya wusu na da won ko are wuntime na unayo ya woni yo ya mani npo de adana me ba ye me ba anwumere me ba ma betu sofo na aja me dae na dae kura me na mpo ni e be bompae awa sorry da ye bompae na ye bompae ni wie ya na aja me ko da me katesu me ti se bibi mani su aye me se shiro na me se na ka sa be ne woda mu ha kakape be ne wa ha no ma awo kamani se me swale ya hwehwehwehwe me katenu so ame ho hwi aha na mani ne se dia na eye wusuwusu no na mani na ate ya bono panie sunsun panie na siye na papa ikura menyanko menyano na nimu mpo ukesi ba akukọ ana mani ayese ene me dur ni chandia ene jai ani je beba te me dur papa nchan na papa me si papa edu adajume wo me kura nyam na me kan yo me no kura de ye se me ko fa me ba sam na ko yempo na ohye na wo edu anaju wuntime na no wo de ne de wo de ato nchan na me si papa me pa cha wo se wa wo de apie ho wo ko ka ba de ne de apie se wa hu kura mpo na wo ka na me de me de ate na me se aja me ba ne hia me se me ba me de kura che me che ba no nti be ba no kura mpo de ma yi mani kura afro mi so edu anaju na ma munakwa na ma munakwa na ma muna menteme na am si ye awia so me na ka ma mantema na ka wia de na nka ma da bedu anawia kura me na anaju na meti ho
kakra na maswala tena pakatani so na maswale na matenase na maswale na matenase na mse ye awurade me ko papa yo me baaye na me nanso ka ho me nanso ye me ya se da edura da ju se na se me beswale anante age se me togusu ansa na ma ye de timan ama ne ntene no asane sane na me de nku ya de atwitwi so ansa na ye de metima swale anante na mse daibe me ko papa ho na me ba papa no ho no ma me kwankyere kura na me munumpo na muo so ade na ya de kitua bi no se koyo kitua bi na papa ma mi o se eno na papa bi a na efre no na ne ma na ate na man na ma kwatani no ya kire na de kitua bi so nkoto nsuo mu 7000 twekei ni nsuo de zakese ne yekuru ne da o si meduru fia me fancy o shika krabe na me tika kram na faye me do fie kra na me kuno busa na so me ko kra papa mama yikitu abi me monompo o se mama pa de ye na hwe ntine na adwuna me tese hwe no jai asi abo pani na wafa na ende me da se hete That's not so. Just so grandma, so now so ye me sala la pa say ye. Oh. I know the dame die. Just so grandma, so. Don't you so yan so. Na say ye. Papa yi. Enye bro di so kra na nke yeti aja. Ya ye we hye ba bi die. Ke be da ya hu say. Odifo wo. Baby sir. Mampantin faade. Okay, ye dia ye ni bi kurampo wo be dan wo ya le kura ska wo be ko hospital kura wo na wa ba na obi a kira wo kwankyere se ko ya na wa umun watu na me muno na me watu nteme ye na me ye oh edura na dua fe ma da nkola se so ne de wo da yo na hwehwe na me na se mo ka se da bia mo sisi me no ene ma kosofo ho na wa ma me kwankyere na ma ba ye nti ane de jai na ye ma da tabi me ye na mse papa ye kakra no mse me kuno me so onu so tese bi share on mo da o za ko kana so be ka se ya ja me ba na mama ni na mse nde wonu so nyibie no wonu so ji ya o se me sa ma wako na mse yo ai ayene de so onu so nume ya na age no kai say papa no so no me na ma bi kama ono so obejiem kama no timida kama nya no kwa sofo de wa ya de nya sofo a na nka se de mfie 18 se de na ese yeme no se wani no ko se so mani no so na me nteme na no na me sola na me mune se na me yese no dan de se de me teme da kama wona no me nanu so eko ena enya me ya bio se woda nyane enya afi na obetwitwi bia ansa na wasoro me fan twikurampo ana manene so na me se me nko papa ansa ene so manene so ate ade bi fa so no nyame hu ende na obi so de ne de ba chini saa bi tie tempo obi o hwe tie bi no madansia obi no ko ya ba se ni nyame na mom so na miracle ba one touch papa wa ya di o papa nyame nhira mi hu se dia mesika ene na o ka tie obi a o tie wo obi o tie me se odifo la ya opoku Fade school junction okay academy papa ni die o ya die papa so obi kira wo se kwa ha kremoni na di adanse no ko ho na papa ni die blan ho adisua bi ewo wo so wuntime nsoa no wo de ba papa ho obeti ne te kremoni na di adanse no na papa ya me hira wo wa ya die papa enya wo a edana na me ntime na me so ate eda afi na wo dwundwundwundwi ne ma bibiri ko ye kroma wo se ara wu yale ana nseme yale ntumi na edu ana adwumentime na na so de wa na jo a
no one know we are. Tena me so ateno. Oh. Enye se yale bi na abomi o. Eda no. Na ne pa de unum se edura na adwo na utime da wo ye kama. Na de ho hia se nya menim di o de nti de na de ba. Edura na adwo amanfo de krrr. Na de o ti ho. Na wasale. Na do se pipia o ma. Eya wo ya so ma da. O da ya nka abeti krrr. Papa nu kura na ya. To abo so na ngoma so. To no de ne jiji an de ko na kura ne de. Na kura ne so de na masie. Se wo so de abeka na ya na no ye me no ne wo to ya. Na ma ye ne se na wo are na wo se a wo to ho na wo de. Wa da na me de. Ma ni gusu sa na wo de wo da ho ye krrr. Nya me se. So jirinda. Oh, ima nyame show pa. Da so fo nketu ane so mo ya dio. Kwa o muti o mani kama. Okay. Odomasi. Papa me da se. Papa nyame nhyira o. Na ye o kase. Na wadwuma bia wo ye bia Nyankopɔn pagya o. Na wadwuma no ntimi nkoso. Na wahwe ya ye ni bi. Efse wo kɔ papa ha. So ukura sanyo. Obeshow. Nyame nhyira ba me. Yeda se. Ma dance ye, dance ye tiase. Mekasi mi buru ma ebi be saka eye mfa meka ho eye akotie hie ni wati ya kakra ya be so na ba ko no ma saba papa nchai papa sa aboa na de ho na pecho wuda papa sa aboa me a fi na elo de cheto wa beido wo de foforo so be che ho na de no krampo de nya easy eye yidu asori fi e be kan no odifo ya ma mi hwe na 3-1 pao enya asem keto na ni on satam kra no nya me hu oda ho ana bible na te na ni no afede ya no a hu na wo hu ni ma kre no ni ada ho fine pa bona o ne nai o sori agi so de ade atwi ansa na otima sori efim paso no ebi mo se sasaburo ya mento sasaburo ni nyina ko ma asemo na want to me na madam woda you say 3-1 pa easy odifo nyame ye bio ampa nyame ye no ewo fa de hodom no ano den obi tie yen osusu wo maame hawi bi anai bia wo de ne sunsun mu niam bia wo famu ye kodi bronya bia ho ne asem adai sun mu niam bia wa chance wo experience no dia gro to them bia de ko mi dia gura ko odifu panyi ho no mo o chena woni ne mfo kotodwe emmo kotodwe mu obabua ozi dai me se bi wa ha o ka o se Babo asofufu de ebi mo wa ha o mon kan kure on kan am so hye. So wasi binom. So yanka ho. Odi for drop number no bi na fa bi to aso ne yanko ye na se number ne ye 055 00 733 95 055 00 733 95 Anna says 0240 96 77 57 0240 96 77 57 when Odifu Penny Elijah Opoku me telephone number Odifu say no be man for bam kakro ye bebem na ebi mu won ma I say bebebo mu tete na eto de bi omu hu ba bi omu mfanfa okay ene nei no de difu bi ni ma be yenti no amu bia obi won cross ma mentra me ba bi nko because edifu ni bi wo kra me tete se ase omu bom ma o bebiri bo okoko ti mi bo won se ma ba oboma ema nkasa so hey ema bo nyina bam o ema bo nyina bam ada se ma ye dey ho ni asem hey ni be o kika ko dey anu odi ho ni asem ebu obi kura bam ebu obi abam but enumre me kan bibi a kire wo a wo hwe me wo a wutie me ebia no watutu anamoni bia wakọ baabi bebre amwa
but we chire nyame ya adoma for any chire mu Friday school junction. Okay, friend, okay academy. E ho na awurade amana basa kese no. Obi bebu say me toni ayento esi Ghana amanfo complain o. Emani su omuso mu kodwoma ayenta de. Now they are check. Eniema ma ye den. So imagine said mami ede niema pa fa body nya adoa ne niema free ni kuruma bakumasi market obeton nti wote ho ni afi o be sa so asa de akofi on fa nko o de be che o de che now o be sa ye lord fe after on say nye lord fe fa nko o man say o de be che yo o de be che awe ho yeah bi ana ukofie nso a wa beton ayanto nso nka ukofie na nka ejenya ho pressure so pressure uko fees o me school fees enkrai o dwene ho o me school fees so enkonkoto nchen a o se ni be ma papa bi yes o kai bi bia jiegu enti me kan se bia che onyame yadom china fo ani be chiri mo faade school junction ye na e pa kwantuo be se nipa bebrebe pa ekwayetu but o ma try enyi connection ma fo twabi ma connection ma fo twi amanfo di zafo enya asem keto timi do akotra nko a so no obua akwabi ana minim no una no den na mdo froko na utimi do bi kwa brucha nka wudi na chiri na nka onfa onko wentimi amfo no so no so bebo wentimi amfa onko na me no edi o me ebi ko no kro bi kra Dubai kra onfa onko bi da na ye da dem ko America asem enti wudi ne se obetwe ni emfa scan koma connection ma bi manu ko twu ni behwem so de yana edi enya no opeso di sika komo do ma hwem ta po ya de oni me ye genuine ade ananya genuine so ti one we bedu baby no age obey 600 million no agi bedu e ko ba ye kura na yesika keto bi mpo dia se oto abra bo ze ne ko ni uni obi ani asem bi agro kra passport be sa kam ho ni asem na won kai se man bi ba fi ha e de na asem betu dwase obi age ne passport ni ni sika ewi akire no enipa no de akoja konfo me yesunsu mu adwuma ma no de koja konfo okukun so sika no pete obetua to sell life yes na oya ma wura kref oya ma wura fi se de be wundi meje we nyina ya edisani ma we nyina ekoso wa abrabo mu a we kire nyame ya adoma we kire nsu to ewia bo emframa fo wani kire mu fa di school junction academy de ya me densa brochefo no kra somo mu nua no mo ba nko gire maye wa won krata asem nye somo bi ma ne mra nye beteo abrochire wo nya adwuma e wo se wo ba ye niema de ma wo se wo makuta nkrata akro nya adwuma beto bi nkuta nkrata ezo etimi ye sunsum niema ma no nya adwuma be nya adwuma ye wo kuta nkrata na boso ska wo je kura no wo land na ntimi nya be 1000 pounds na wo dai kakra yese e ho ni asem so be disen e ho ni asem sumo bi ma ne mra nye niema moawo ne nya me ma ne nsaso said the bay near my bit me ayi. And only my man say ye ba radio ni say ya. En kase mi tie ne saa ko wa bra mi ntu anam. E bia na wo yare na yade no wano no mu nura enko. Ya ma me fo bitimi fa duro na atwa ne table so ahia. Onoma no amen. Bibiri. Na onwu ne wonye. O tikura mpo si obi kase o si o munya o ma sem nya de o mo ya no. Enso o mai. Se waba ka bo se nya mitumi o. Ana wo baba ko penso a ebia no wadi nkan ba ho wo ba ye no wahunu sa mpani ma ekoso enti na abi eno na ye ha nipa bebre no ya no atiada oba no atiada afawi be kai si wiase we ena ho kwa bibi wo wiase enti me sirawo nyame ya adom akina wo de wani kire mu fa di school junction okay academy me kasa se si nyame ya adom ne se ye wie program ya Udu TV to Adum TV a. Okay. And also bete prophet nka. Ewo Adum TV bra boy 11. E bra boy 11. Enyume ya. Hai. Na ubohu die nyame etumi ye. No kwenti bunia yemfa nipa ba mi enu bi. Okay. Yemfa nipa ba mi enu bi. Okay. 03220 opese one maye betimako. 03220-83581 83582 83583 and 83584 bia nyumre fra bia na nyame wadom na nyame na mudi fo so
na bia bibi besi obehu aka kyerɛ yɛmfa nipa bɛɛ miɛnsa na yɛntie die nyame ɛwɔ ma mo ɛna anwumre obi abaso hello madwe yejo ipacho din baby akasa fi fana jeus akasa fi wafa yo adiomi odifo ha adiomi amboni din na mana yem de papa omo mpa yem fa ni sikasem okay me woni se tumi bi ni di apre e wa abrabom enti niema e woso wo ya anka niema timi ye ne ntimi nyesa enkosa okay enti we no be ya enkontu ana mo mehia me okay why but oba papa oni mi se obeba frame mechire wade ama ode aba ni meet na hwede ebesi ubenwu die nyame okay oswate yeda ase ediomi nyame nhya opi onya ode we bi tua no yede ama mo we free hello kafra me pato din ba akasa fi me pato fem kwamna kaza free bibiani bibiani old town na new town bibiani new town okay papa onim we me hu se wo gina bibi te se land so and watia baby am obi asa ne name anwea enti be ya papa onim se me ya adwuma ni wi afre me pone ya pe frɛ me na me nkyere wade bi na ya because obi de ne nam yes obi de ne nam because of asase bi ogina so nti chama wote am frɛ me ni nkomo bi dia papa ka na tawum wo hwa prapre bi ewo ma wo what do you from you yem fa baako hello yay Pacho good evening Pacho kama je nikasaka uma okay tie papa oni mehu se wanhwe obenya attack bi wo ne yem okay ne yem enti we no ebe ya nkanyambu akina pe bottle water na fa bre me na menya ade ma okay because when you dream na ehu but we frame ye bedi mu nkomo okay na fe bottle water no mo modern so de beba na menkyere na de no onye because ne star no me hu se aso okay oyobi a empeje ba the Lord is about to bless her okay but sunsun mu no mpese mo de yade attack bi ba to frame ya me yade ama pacho okay yeah that's CPY yo yamfa do twa to kra we think case ka bebreo ka magis ka bebreo udin ba bia kasa fi ima sokoban okay papa oni we omompa yamfa spiritual marriage okay but we say won obi exchange ring bi wo sunsun na oma bind woni nipa na bom okay but awurade kasa kyerem say papa ne time ana nipa ya ofre me ne time aso nanso o ma me fie hono ade enti we no nim wo be frem metre wade ano papa fa be hia me na me mo awai okay yeah that's CPY yo yamripa papa yam fancy ho ana yam fancy ho yam fancy ya kasi ya ka dia kan mo mfro difu wo kire ho ana pa chena faade school junction okay academy ho pe woni mu nkohia ho ho de onimuda on frame odin onya hwe na de kotena se din na hwe de ekoso no na edu honom a na nyame ma ne nsa so a ofro ti obodi pen also catch ma mo ba wiase mu 17 ka come the picture na kra ba ya kamenya kra na kra picture na wire picture kra kaka so bibia wu ana bibia si onti ase so the picture no ko na fa ko kire nti ye touch pictures ni ebodi ye ka de esisi wo mu e de a kire wo na me nipa ye drop number no na fa ye mfansi me da se amansan boafo ni page na so ehwe ye no so number ni ye 055 00 733 95 055 00 733 95 055
05 00 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 when you odifo penny Elijah my telephone number baby I want to share so ye fadi obafo mamponten car edise oni kumase kura na odi ebra na besi kagitia usi afo mamponten car mampon kwan no ehwe akwan no medoma kwan no odi ofo car na oba usi besi fadi school junction school needing the okay academy usi ya pe kagina ofo bi na bra ne nyambo akina oba obehu me wan no wan nyame hira na onto nkwanem from me ni nkomo baba nyame hira wodi fanyi Elijah Opoku ana yete den kano nyame ya adoma ochina yebesan no wahia e wa asore hodom ne akoto aso na ko na abehu ni nyame enam de tumi so ebeda na di e wa brabo ne usuro ne eboba da ya wusu nyina no ukoho anyame o mutumi so obesio miri ni Akwasi Boafo abansa Boafo be chemu mamenua apia kubi nyame ya adoma ochina